Emile sabato ngabethe kwancane. Sangena isihlabelo somthandazo wesabatha. Isihlabelo senkumbuzo yezulu nasenkumbuzo yokuzila inkumbuzo kaNkulunkulu. Ngilinu Jehova manasarata. Nabahleba basezulwini sesifike ethubeni lokuba sifakaze ngemndeni yethu esithumela kulomzi. Sizoqala ke ngokuthi inhlayisuthi yonke khona ngaphakathi kuyenzeka umuntu agqoke angabonanga ukuthi kanti ukhohle ukufasa inkinopho noma bana thinte ezothi angikhohlwanga yini ngoba kumthetho ukuthi umuntu mayela ngaphakathi afase inkinopho. Amen. Sisensukwini ke bantu abankulunkulu sesikhumbuzo senkosi enkulu ilanga lamalanga. Kodwa ke kulomuzi okwakhona ukufakaza kwasho bona onkulunkulu ukuthi dedelana abantu bafakaze ngalokho abakuthunywe abasezulwini abakuthunywa abakubo. Amen. Yebo khona kusesikhumbuzweni isikhumbuzo kodwa la sise endaweni enye leyo abakhuluma ngayo ukuthi bazobadedela bakhulumele bona sebebadedeleke manje bayakhulumela bona. Amen. Sizocela ke ukuthi labo abazokhuluma umuntu bazoba bathathu ngapha enhlayisuthi umuntu ashesha abuye ngapha azi ukuthi uma kuthiwa bathathu mase kuphela bathathu ukubuyele kubomama kanjalo umuntu uzothi ngusibani wakwabani endaweni ethile ngaphansi kwenkosi ukubani abesehlala endabeni. Amen. Umvangeli nomshumayeli nomkhokheli namakhosana bayaguqa ahlabelele ukuthi kungafika umbhobho kuye anqamuke abesengena endabeni. Amen. Ngapha ke nangapha kuJamengweni ehlangene nentombi zethethe bazoba bathathu nabo baguqe ngapha umuntu angakhulumi inkohliso ayikhuluma inkohliso la kulomzi ayikhuluma into ecamanga wena ukuthi ngicabanga ake ngikhuluma ukuthi ungathunywa ngabakini ungathunywa ngamakhosana lezwe ngoba uthwesika khuluma into oyitshelwa abakini noyitshelwa uNkulunkulu wazi kahle khuluma into kufuneka lokho ungakhuluma okuningi okunye ukubuza kwashumayeli makhona ufuna ukubuza umuntu ozokhuluma nje akakhuluma ukuthi ngithunywe ukhokho ngithunywe umkhulu ngithunywe inkosi yaseBuhlemazi ngalo muzi khuluma ngalo muzi. Amen. Bonke abakwenze njalo inkosi yobamusisa Sikuhlenga amaNazaretha. Lokhulumayo uphilana kwangubane kwahlabisa inkosi engiyakhela uhlabisa ematshamnyama. Amen. Amisizwe. MaNazaretha ngelinye ilanga ngabona inkosi ikulendlu yasekhala umphefumulo inkosi unyazi lwezulu ithi inkosi eke ngitshele MaNazaretha namhlanje ukuthi ekhala umphefumulo kuyiwa nini isithi masale lethi inkosi isitshele isithi eke ngicela ubaba ukuthi isho inkosi uthi ngicela ubaba anthethe ekhala umphefumulo kuyiwa nini yasithi inkosi uthi ngekhala umphefumulo kuyiwa noma yinini. Yasithi inkosi uthi ekhala umphefumulo lapho khona inkolo. Yasithi inkosi lo muzi osekhala umphefumulo ngendlela engwesaba ngayo mina ithi ngisaba ngisho ukushiya ispeaker sakhona sikhala ngendlela engwesaba ngayo lo muzi osekhala umphefumulo. Yasithi inkosi unyazi sesiyabonga wasicela baba uphumule yasiyakhuluma ke inkosi yasithi abantu besifazane bangixaka lawa benza izinto ezenziwayo emakhanda lezi zitayela zesimanje manje emakhanda abaxhuma nezinto ezixhunywa isithi bangixaka uma benza la ekhala umphefumulo
ithi angazi wabayazi babeza la ekhala umphefumulo beze kubantu ababengazenzi izinto ezebazenzayo emakhanda. Amen. Ithi ena uma benza njalo bathfana abantu abazethwesa amalahle. Yasi kwase ukuthi ngelilanga Nkosi kwase ngelilanga kwakhona umama engambona isibonalisweni uyiNazaretha nje uhlala ePhileni. Mangimbona uthi yena akathandi ekhala umphefumulo. Kwase kukhuluma umuntu wasethi pho inkinga ilungisa kanjani wasethi yena hayi inkinga ngiyayilungisela mina. Wasethi lo muntu inkinga zasendulo uyozazi kanjani? Mawuthi ilungisela inkinga wathi inkinga zasendulo uyozazi kanjani? Ngelilanga inkosi ngakhonjiswa inkosi kwathiwa ngakhonjiswa inkosi yakithi ngathi khona into eyiphakela phansi. Kwangiphatha kabi kwase kukhuluma umuntu wathi wena ufune kuyekhala umphefumulo ohlawulela enye inkosi yangaphambondeni wayisho kusibongo sakhe. Wase ufune kuyihlawula ngoba yayiphuza utshwala iNazaretha. Ngiyabonga Nkosi usengizwile. Ngiyakhetha ukuthi ukhuluma eNazaretha. Bangcwele lo khulumayo umshumayelo egameni entabeni zaseKhenani phansi kwenkosi uMthuli. Amen. Bangcwele la kade siyazi umndeni wakaDlamini ngoJuni onyaka odlule silethe imbuzi ezinhlanu. Manje bangcwele sefikile ibonakaliso kwenze isikhulu lapho nangona ngathi ukuthi hayi manje engathi sekufika sona isikhathi ngithe ngilele ekhaya ngabona ngesathi kwasekhaya kukhona umuzi kodwa lo muzi mdala konsunezinto eyiwile. Manje sizobheka lo muzi ngifika khona izinkukhu ezinkulu zisathi manje esibanga phakathi ziqhubule sathi kodwa manje ngaphandle komuzi khona amathanga amabheke yonke into anganganawo amade yawo amakhulu amathanga lawo. Kodwa abantu abakulezi bavalelekile ngathi bavalelwa yimina bayilaphe izisu lezihlangene nazo nomhlanga. Mephethola abakulezi izinkulu vele phethu zengabantu thawu kwazi kwakuhle wazosela kade wazivalela sesilabe siyafa. Ngicela usithathe usiphukule silambile. Manje akakuthi nasekhaya ngikanje ngimnuke nabo ngifike ekhaya nje mangidlule esibayeni bavale ngijimike ezilongene endlini ngithi ngiyafika ebhodweni eliphekiwe senibekisise lopathi nilidla ngesandla phakathi. Ngithi mangifika nazo laba abanye ngimafike bafale ngilanga into bethamuzi siyabonga ndodana siyabonga ukuthi uzosifaka uzivela kade sayamba thina siyacela ukuthi ngoba siphakele sidle sikade nasibeka khona uthethe ukuthi wona ngaleyo kwase kufika umama bangamazi ngeke udlula baba Shumayeli ubaba lomvangeli uDlamini lo lesinzi isigaba seKhenani uma umkhokheli manje ubaba uhamba ngo-2013 ubaba uma lokhazi akwazi ukukhuluma manje namakhosikazi kodwa lokho afake izilo-ke wagula samkhumula sathi samcela ukuthi azile ngenhliziyo wazile waphila kusho kusa izona iy'dodo ezimnyama. Manje mangabe kufika ugogo ukukhuluza lobaba ufika kumama ongaziwa lo mama asimazi endaweni akakhona uthi sengikhambe ngahamba ngifuna umuzi wakaDlamini kuthiwa nje khona ukusala kwaziswele manje sifuna umuzi wakaDlamini sathi sithunywe indodana yakhe uDlamini sithi ubaba kaNgcwele wayephuma 23 ehlele emotweni imoto kukuhle kwancela kanje wavana wathula bakamphila kaDlamini usethule uthi ubaba sithi lesala kwazisuma vidima lo muntu esimazi kaNgcwele asimazi asekhaya unje wesihamba nje ufuna umuzi wakaDlamini uDlamini bomvangela abamazi umba wathi uthunywe indodana yakhe uDlamini umvangela wasethempelini senzo uthi washwele emotweni akazange ngaleyo sangcolile ucela ukugezwa manje bangcwele ngizele bangcwele ukuthi ngizobashumayela bakithi emkheni wazi ukuthi ngabe sekulungile yini ukuthi
mhlawumbe sesingenza sokuthi abantu omndeni akadameni sisekulela ekhaya akadameni ngoba sebaningi abafowethu ayibona abayivezayo ukuthi babona sekufike khona ukuthi nabathandalayo omndeni akadameni kosibusebenzela abantu umoya yakho yinhle masilalele kodwa uNkulunkulu uyazama ukunivezela ukuthi nisazoliqwala leli dwala leli ngoba uma uthi uyihlo kwathulela emotweni lani uPithongo kufanele imvekele uNkulunkulu wayekuphi okuchaza ukuthi baningi abantu abathulele intabeni bakini uma uthi umbuzo wakho mhlambe sekufanele nesizobalanda angazi noma mzokwazi ukuthi benikhona nini ngo-October kulonyaka ngoJuni kulonyaka kusemanzi mfana ngithi abantu sheba bakhuluma ngabo uma ngabe uzwile lensizwa ikhuluma ngabantu basendulo uyihlo ingane encane uNkulunkulu sawuthi ungathi labo bantu abayimpande ukuthi uyihlo athulele ey'ntabeni ukuthulele ey'ntabeni mayisemotweni ngoba ingekho ekhaya lena kusafanele nibukule nithandaze nicele uNkulunkulu amfunele impande njengoba nijabule uyisele emuva nijabulele ukulungisa le ndaba kababa bangakanani abantu abahamba emandulo abafa ngaleyo ndlela babesani bayithulela abanye bafa beloyiwe ngoba nayo kuyacaca lokho ababakuthi amanye amanathule nje emotweni umuntu omkhulu kangaka ukuthi khona into emphazamisile nina kufanele uhlanganise uzalo nibuwe nize uNkulunkulu nithandaze nasekhaya nibuze ukuthi uNkulunkulu baba abantu basemandulo njengoba ukhuluma ngabantu ukuthi kade bavalelwa kale ngakuthi abantu kade bavalelwa bathi namhlanje sikhulule ngeke ukhipha abantu uthi uthatha abantu ukhona abantu basemandulo akade babhobongazi babehambe kanjani khona abantu abafa ngoba beloyiwe abanye bafa bathwethulwa abanye bakhishwe emndenini engathi abaphikile emakhanda baze bayofela ey'ntabeni lokho umsebenzi wonyazi lwezulu sizofika isikhathi lapho uNkulunkulu eyothi mayithandile ivelele imndeni isho ukuthi sengasinanda-ke manje nisisekhaya bantu abami sesikhululiwe hhayi abantu njengokuthatha umuntu sebesesangweni bathi sifakeni ngaphakathi asiyibuze umbuzo-ke abantwana base-Afrika ukuthi uma abantu sithi umushembe sithi akambe osandela isizukulwane emakumbeni nomane ukufa afika sithanda ushembe asikhiphe ey'swini zey'ngulube asikhiphe ey'swini zey'lwane abafele ey'mpini abanandi ushembe abesezobafaka ikhala emphefumulo aqale phansi ushembe ababeke igcawini ababenezolo namaqala akhuqula insila yabo enze yonke into abanye abathula iy'thika abanenkani abancenga ushembe bese kuthi ekugcineni bese beqhamuka bethi bona sesisesangweni singeniseni awusebenzisa umqondo lapho ukuthi abanjani abantu asebeyiphumela ekhala emphefumulo bengakhululwanga ushembe abanjani yebo emndenini bakhona abantu athi mabelandwa uthola ukuthi abakwazi ukungena emndenini ngoba basuka ngamacala abo ababewenzile athi ushembe mayilanda izukulwane nemndeni uthola ukuthi umndeni awuvumi umuntu angene phakathi wabo abanye banamacala ey'lwane ababehambe nazo bey'fuyile behleli nazo ngaphandle bangamukelwa ukuthi bangene ngaphakathi labo bantu bayingozi mabebuka ukuthi imndeni iyagezwa bona abathethelwa amacala noma bashonezela uNkulunkulu bathi besuka babethubeleze bese bevela ngey'khala baba amathunzi kuthina bese bethi sibabonile ebuthongweni belele bathi asibafake ekhaya sekulungile abantu la ushembe okhipha usuku lokuthi abantu bakhululwa nini ngoba uyena wazi ukuthi abantu baqedwa nini ukulungisa babe ngabantu ngoba abantu bese beyizilwane angijezwe nimandade beyizinkuku abantu uNkulunkulu baphendula ukutshengisa ukuthi buka abantu bakini ukuthi bese benjani omunye umama la wakhuluma ukuthi wabonisa ngathi ungena empuleni wafica amaqoqo amaningi uthi ezinye uthi ngenkosana abantu bakini laba babukeke baphenduka abantu baguquka baze babezilwane kufeni landa uzalo abangithi nje nalethi inkomo endlala maningi amacala ezinye izinto kube ngisaba ukuyikhuluma ngoba abanye abantu sesajwayele ukuthi masenze izinto engathi senzela ukuqeba noma ukugcwala ziningi izinto ey'bala maningi amacala asethuneni uNkulunkulu yasipha indlebe mayesithandile uNkulunkulu ukusikhumbuza sizowabala lawo macala anzima
abantu abangakwazi ukusondela umdalo wabo babe wakhonzile emhlabeni bengakapho ke mnewethu ukuthi angiphendule ngaze ngikhohle ukuthi cha njengoba usemhlanganweni manje abantu laba bafaka imindeni yabo usukela kunabantu asebefaka imindeni manje kuphela iminyaka emithathu angisho ukuthi kini kuzoba iminyaka emithathu kuhlukene amacala nozwelo kaNkulunkulu lothando kaNkulunkulu ngeyibongo khona abantu abenza amacala afika belula kushela khona amacala abawenza abantu afika benzima angenza umzekeliso nje omncane uma nje yena esuke kwathakathi unene ngoba yedliwa umona ukuthi ngimcekela phansi ngomhobholo unene bese kuthi wena mnewethu Dlamini uthola ukuthi umajiya ukuphushele khona ngalendlela ukuthi awusazi uzokwenza awusuphuma waya ucela ukuthi awuncela induku yokuvika nangu umajiya edlala ngami akunikeze ukubulala umajiya afe akunikeze ukucela akunikeze ukubulala afe umajiya uyabona ukuthi isikalo asifani sokuthi umajiya yena ubebulala unene ngenhloso umhobholo bembulala nawe wena uhamba ufuna into uyayivikela kanti awazi ukubulala umuntu abese yafa umuntu makhale sawe namacala wafana baningi okhokho bethu abangene egebeni lezinto ezinjengana lezo ekudinga ukuthi masize la ekhaya empemini sibabekezelele abantu akhuluma ngabantu bayizolo abantu ukhuluma ngezulwane mhlawumbe ezinye ezivalela ku100 mayithi ukhokho mina ngizulwane sa100 umntwana lo baningi besukume bekhumhlaba bengasazokhuluma bathi sithume okhokho bethu bezulwane sesishakalolunye noma samashumi amahlanu uyabona ukuthi emva kwalokho kumayithi uboshe ukuthi wayumthakathi efuyilwane yonke inzalo yakhe yangandaba fika kwajwa kuyena ngo ethuneni umile lapha ethuneni break imakushebe eoffice cabinet sithi ngilandela ngumdlela yini kangaka lokukhulula abazali bethu ngoba bona bamanje abazali bethu abesikhuluma ngabo sengidlulisele ekutheni labo abathi sebayinikela impahla mhlawumbe kusukela 3 years ago 2 years ago 1 year ago inkosi sithema sithi yokhulekela usuku la abanye asebekade imindeni yabo yangena eminye imindeni yavela ukuthi sengako sikhonzeka sikhulule mase ukuba bakuthi baba sekuvaliwe manje sebenze babuya abantu esontweni lesibili February bobe sebenikezwa amadate laba asebefanele ukuthi imindeni ikhululwe mayibongozi kuneyigaba lapha ekhaya zokuthi masiqedile ukunikela inkomo zemndeni uma sekuhlala ukuthi umndeni manje usungazokhonzela niyalela ukuthi yini kufanele nilungise emakhaya ngaphambi ukuthi nizokhulekela usuku lokukhululwa kwemndeni ngoba abantu abezayo kunamakhosi konondlunkulu khona abanomzana ngeke kubathathe bafake edining room ekhaya ngeke kubathathe bafake endlini olanga nonkosikazi wabo bafuna izindlu zabo zenhlanzeko ingakho ke qala ichazwe mase kufike leso sigaba ukuthi ke nine seniveze isigaba nako kufanele nikulungise emakhaya mayibongozi ngiyabonga ngiyaxolisa sengiyaqhubeka Alukubingelela wonke umuntu okhona lapha phakathi kwekhaya lomphefumulo egama lami ngithubane ngwamkhwanazi eMelmoti phansi kwenkosi uZulu enqolweni ngiyangaba nesibonakaliso ngibona inkosi yamaNazaretha isendlini ekhaya eyiguqe emsamo igqoke umNazaretha lapha sikukhona abantu abahlezi begqoke umNazaretha nabo nabanye futhi ababengayifakile iNazaretha babesukuma benkosini nga1 by 1 beshintshana inkosi kube khona into akamenza yona umuntu mase ehlala phansi kanjalo kwase sekudlula isikashana esincane kwase kufika ugogo ozala umama wazosho ukuthi ushembe sebagezile bonke kodwa uyedwa umuntu ongazange geze lo ongagezwanga ilo umfowethu ngokuzala ngokulamana komama owahamba egwaziwe wadlula lapho kwafika esinye isibonakaliso kwawungathi ushoniwe ekhaya kodwa abantu abaningi babengekho kwakukhona nje abafowethu abawu4 nami ngingowesi5 kodwa mina ngangisele egcekeni bona bemba ngaphandle
sengithi mina hayi ngoba nami isekho into engiyenzayo la ngaphakathi egcekeni ake ngihambe ngiyobasiza kanti ngizofika sebeqedile ithuna nje bafaka namasoyi owangididayo-ke ukuthi ngafika sebehlabelela ihlabelelo seManazaretha kodwa lokho kuhlabelela okuba sekugcineni base umunyunga ungaphimisi ngixoxa ukuthi bakuthathaphi lokuhlabelela ngoba kubona bonke akekho oseke waya kuleli sonto lelalayo eNazaretha emqondweni wami ngaleso sikhathi wafika ukuthi shuthi ushembe useqalile ulungisa amali bakithi njengoba kushiwo nje nala ekhaya kunjalo bana ngithi nawe musubani bazisa ngoba bafuna ingane abazodondolozela ngayo amen zama nawe ushintsha umqondo manje nokwenza amen ubabambele lokuhamba kwasezulwini amen amen uyenza bana ngithi amen uyangeza inqondo ukuthini kodwa ukuthi kufanele nawe uhamba uphenduke phela bagqoke ngomhlophe ngoba bazodondolozela ngawe amen amen Nkosi kusisi amen Tedabani ngicela ukubingelela hlalo esikhulu sasezulwini ngibingelele bonke abakhona phakathi kwalendawo ngenhlalo zabo egameni lonyaka mina-ke ngowamemela entabeni zaseHadingi kwesenkosi uDlamini kaFoto ngicabanga ukuthi lapho-ke isigodi saseBhiliya lapha ke ekhaya emphefumulo sokwesithathu namhlanje ngizofika lapha ngithi ngiyazama nginikele kodwa eqinisweni mina ke khona inkinga enginayo akazi noma ngiyakithi ke kubona ngoba akuveli nje lutho mina ngangilele isikhathi esiningi akusa ngingazi babe yini ngiyibonela konke ngizavuka ngichaza ukuthi ngiboneni kodwa ngizama noma namhlanje ngilapha nje kule ndawo ngizele ukuthi ngizama indlela yemigudu ukuthi ngaba yini le dala ukuthi bangabonakali akubonakali nje noyedwa nami noma ngilela ngolutho noma ngilela ngazi bangavalwa yini lokho kuyangidida angazi ukuthi isango elingezwa kuvuleke lokho memela baba asizele ukuzokholela uboniswa cela indlebe ukulalela ukuthi kuthiwani into ekhulunywa umunye umuntu iyenzeka nawe wena uma umntwana lelizwe asizele ukuzokholela ukuthi kufanele sivulelwe into esizele la ukuthi sizolalela sizame ufuna uNkulunkulu hayi umbulela ungaze uphathe kabi uthi ulahlelo ukhona ngicela ngiyabonga Nkosi kusise memela uboniswa baba amen Uphakama wami akuthandeka kwancane Umdlulo wamhlabelingana phela mphamisizi manikhuluma ekhosini bakwaTembe ngizohlambulukela umdluli okugcina lo isizwe yakomama umdluli uthi thina sisizukulwane seshumi nesikhombisa kuye uthi selokuhamba elwa izimbi umkhonto usasemanxebeni kuyena uyacela uNkulunkulu amkhiphe bese mpholisa namanxeba okunye wakwenza kumasihlalisane wakhe uMagumede wathi sefuna ukuthatha wesibili wasemthatha emphuzisa umuthi ukuthi ashone wayemsaba ukuthi acele kuye ukuthi athathe wesibili wasemcela nje ukuthi akaye ekhaya kubo kanti vele lo muthi asakumphuzisa wona uyazi ukuthi umkalele amahora mangaki ngiyacela ke nalapho uthi uMagumede ngokuthi wahamba ekhulelwe amawele amantombazana uNkulunkulu amkhumbule naye akhululeke kulawo mawele bese mthethelela nomkhulu umdluli okunye bahlangana umdluli nomfowabo baphinde baxosha
unkosikazi amfowabo kaMdluli uMantuli wahamba waphindela ekhaya nengane ezisihlanu wathi sesekhaya semanje senayo samzimba wathola ingane zamandiya ezintathu ezimbili wayebulala eyodwa yaphila uthi ke isizulwane sawo lamandiya ikhona lapha eShowe ngiyacela ke uNkulunkulu nalezo ngane zamandiya uNkulunkulu ayishintsha ayifaka igazi labantu abamnyama zibuyele zibe abaMdluli ngokuphelele ngoba uthi umfowabo kaMdluli wayesemlobolile lo uMantuli bese ngicelela intethelelo ingane zaMdluli ngoba uthi uMdluli zaphenduka zaba amaNazaretha ngesikhathi sikaBabamkhulu kwathi uhamba isikhathi base bethi ngeke baphile bona ngoba baselina namanzi kuphela base bayahlubuka bashisa uNazaretha ngiyacela ke uNkulunkulu abathethelele ngoba kuthiwa isibongo saMdluli sasulwa emazulwini ngiyacela ngesenzo sabo sokwenza lento bayenza ngiyacela ke uNkulunkulu ukuthi asibuyisele lesibongo saMdluli emabhukwini akhe amahla yasezulwini bese emthethelela noMdluli ngoba naye ubaba wakhe uMdluli umngomezulu wambatha nengane kaMhlongo phambi kwababa wayo uMhlongo ngoba emdelela uMamhlongo lo azala uMdluli ngiyacela wena umngomezulu uNkulunkulu amthethelele lapha ekhona ngaleso senzo sokweyisa umkhwe wakhe inkosi yesizulu igama uyonela waHadebe entabeni zaseMaritzburg eHowick eMpupumini ngaphansi kwenkosi uNqamalala ngithunywe isalukwazi esizala uMadlamini waganela kaHadebe uma ugogo efika ngilele ebuthongweni ekhaya uthi mina mzukulu bengicela ukuthi uze khale emphefumulo uzungisize ulokhu nje uphathe ushintshe u20 rand uwenze amashumi bese uze ekhala emphefumulo uzonikelela ingane ezaphuphuma uyazi ukuthi nawe unazo ezakho ezaphuphuma unikele ngoba kusuka kude ubese usiphathele nesimayo ungathengi ukudla nje esingakwazi thina ngoba ukudla esikwaziyo ukudla kwasemandulo uzusize ungayikhohlwa impuphu kwaku2023 lapho ngakhohlwa ukuthi ngize ngizolokhunja ngizobika ngizothula udaba olwavezwa ugogo bangithethelela kulowo ndawo ngangiphathe uvalo kuthe mase kuqhubeka kuwo u2023 masifika mase ngizohlela ukuza ngala ngangazi ukuthi ngihamba nabapha abemndeni ngathi ngilele kuzosangize ngakusasa ubaba uNyazwezulu waveza ukuthi ngihamba nokhokho wami ugogo kama uanti kamkhulu uHadebe bathi wayeyisayona kanoma wayenesikhundla yini ngoba mayevela kumina usuke enentambo ezinkulu zabangoma nabathandazi mayethi ubaba uNyazwezulu uthi hayi mntanami ehleli lapha epulpitini uthi ha mntanami lo omlethile uyena umuntu okade evalele abanye bomndeni akade ethi hayi akumele siye kubaba uNyazwezulu ngoba kuzovela indaba zethu ekade sasizenza sisaphila manje sesiphambi kwamnikazi akumele siye lapha ngoba la sikhona kumnandi manje ubaba uNyazwezulu wathi hayi sekulungile kuzoba khona abanye abazokhululeka beze ekhala emphefumulo kuthe ngawo futhi unyaka ngiphinda ngibuyela ekhala emphefumulo sasebenza kuyisonto emfuleni mangisebenza nje ngizizwe ngigqilazeka futhi ngijuluka lapho ilanga lalingashisi
mase sizobamba inkonzo eka9 ngibanjwe isithongwana nje la eTempelini uvele angathi ubamnyezi wezulu unaye emkhosheni ubhizi usebenzisa umjuluko wami uyawuthatha ungena emapayipini ukhipha udoti kuthe makusuka ukuqhamuke imalasi anganoma yibumdlwane yini ukhamise bese kuphuma ingane phakathi akhuluma ubaba athi omunye lo emandulo wadliwa imalasi akasachaza umniki ukuthi ngabe waphuphuma noma waye umuntu oyehushuliwe bese ke bacela ukuthi siqhubeke ke silethe impahla kwenzele siyobancengela into ethelele kuba uShembu nezwezulu saletha ke unyaka odlule silethela uHadebe impahla ezimbili bengithemba ukuthi uShembu uzamukelile namhlanje silethe ezinye ezimbili esilethela kaDlamini eMazisini bengicela uShembu ukuthi azasikhumbule baphinde bangicela ukuthi njengoba silokusiza la ekhaya emphefumulo singakhohlwa ukuthi sakhe nemizi yabo ngoba bayacela ukuthi sibakhele izindlu ezihlambulukile ngoba mase bephuma la bazobe sebenoShembe sebehlambulukile manje abayifuni into engahlambulukile kulolo daba lezindlu sisake inhlelweni zokuzakha besihlele ukuthi siqalisa sithenga ama blocks ngiyabonga Mayinkesenkosi enkulu yasebuhleni ngizocela ukuba ukusho ukuthi ngibe ngaba nombono ngangifikile la ngalala ngase ngiba nombono ngiseba ngibona ngabona abantu abaningi abangena la esangweni bangena bese bengena nabantu esangweni bengangeni kodwa etendeni la ngangilele khona ekugcineni kwabo ngase ngibona indoda egqoka amasuti amnyama le ndoda ize ngeyona ingene etendeni mayingena etendeni bese ngase ngiyayibuza ngithi mina ubamba nje lo semela ngisema ngisasho njalo bese kusukuma izinto qhamuka izinto eziwu3 bese ziyilume le ndoda bese iyakhala iphume ngendawo le etend dadewethu umuntu kuthiwa akazichaze ukuze bakuze ukuthi ubani wakwabani kuphi awukhulumi nje awusichazile ngiyaxolisa ngikhohle uLesiwe wakambethu usuke eMaritzburg eMaritzburg ingasinazi inkosi siyahlala nje ngoba kuyindawo yelokishi mayigabe isilunyiwe ke lenja ngasi le ndoda bese ngibona amanzi amaningi angena lapha esangweni mayingena esangweni bese ngizwa izwe lisi awumntanami usungenile uLucifer emzini oyingcwele wasi lapha komama ningenelani namabhayi ezangoma manje siyaqalaza la emfuleni kunedethelelo khona iyawashanela amanzi kodwa namanzi akhona asengcolile wayesethi kimi hawu le pulpit lami alakapheli kwenziwa yini ukuthi ipulpit lingapheli ngiyacela ukuthi lo uma ukuthi umbono ovela kuNkulunkulu bese yabusiza kepha ngisela ngithunywe ogogo ke bami ogogo bami kunogogo othi mntanami asisingenile thina lapha ekhaya lemphefumulo ngoba mina ngadliwa inyoka ngafakwa izizwe ngoba ngangiphatha umuthi omubi ngangisakaza shuthi abantu bakhathala ke base bengifaka izizwe ngahamba ke ngayodliwa inyoka uthi ngangihamba nabantu bami sonke sadliwa inyoka uthi njengoba uhlela uzizwa emzimbeni wakho kungathi kunenyoka yimina lo ohlala emzimbeni wakho nalezizwe lezi obuye ube nazo usethi mntanami ngahlala ke lapho ninganginakile ningabhekisha ukubheka ngase ngijoyina umkhathi uthi mntanami nonke ninomkhathi ngoba mina ngangijoyinisa nonke emkhathini uthi njengoba wena kade uhamba uyokhuphula ubungikhuphula lapha ngibe mkhulu manje njengoba sengimkhulu ngihleli lapha emahlombe akho ngiyacela ukuthi ucela uShembu ukuthi akususe lo mthwalo lo owuthwele uthi useyangitshela ukuthi siyacela nisigeze uma senisigezile sekuvele omunye ke ugogo uthi lo gogo mntanami angingenile ezulwini lomndeni ngoba mina ngangishaya uyihlo omkhulu
futhi mina ngangiphatha nami umuso omubi uthe uyihle omkhulu uma esegula kakhulu engasasindi ngasebenzisa lo poison ukumqedela usesi awubona lo poison lo ohlezi unawo la emzimbeni wakho yilo poison ebengiqeda ngawo abantu usike nonke ke ngizoniqeda ngawo ngoba anizwa sina kade sihleli ekhaya emphefumulo kodwa anizi sesize sasuka sabuyela ekwenzeni into zethu ngiyacela uSushembe uma kuwukuthi imbono evela kuye angikhumbuli kepha makusayini imiboya ngicela futhi uSushembe angithetheleyo ngiyacela ukuthi asikhumbule uShembe somndeni wasekhaya asipha amandla okuzohlambulula ogogo bethu ngicela inkosi busiseni kuzweni lo khulumayo usilingeni okuhle kwaZulu komalume kaMama ngiphakamela ukudlulisa inkulumo engehlele ngizoza la ekhaya lomphefumulo ngicabanga ukuthi ijule ngendlela esimanga ngoba lento iyafika ukuthi ikhulume lento ngoba sathi kungalenzi iphutha lokuthula nalento oyidlulisa kodwa bengakafiki la ekhaya kodwa bese ngihlelile ukuthi ngizokuza lapha ekhaya uma ngilele ebusuku kufika umkhulu uhamba nogogo labantu angimazi umkhulu ozaluma angimazi futhi nogogo ngisemfishane kakhulu behamba uthi bafike bamela eduze kwami la ngilala khona abe ngehle umkhulu ugogo ame ngezantsi abesethi sithunywa uma wakho uthi ucela umenzele into enhle bese ngithi mina into enhle enjengani athi into enhle enjengokuthi nina nibongwe anibongwanga nina abesethi owesibili ubabwenu akahlawulanga komalume wakho uthi uma wakho ucela umenzele into enhle uthenge imbuzi emhlophe uhambe uyinike omalume bakho baye nayo emsamo mabefika emsamo bafike bamcelela into ethelele ukuthi watholela umntwana ekhaya wayesathi lokukhuluma lokhu ungathuli nakho ukukhulume ngoba abantu abatholele abantwana ekhaya bayahamba bayothi bawucela bathatha imbuzi bayocela into ethelele lokushembe kodwa kubazali babo bengayicelanga wathi lokukhuluma ungathuli nakho ukusho ukuthi bonke abatholela abantwana ekhaya njengoma wakho bahambe baye kubazali babo emakhaya kuqala bafike bathenge imbuzi bahambe bacela bayobele emsamo bayobacelela into ethelele ukuthi batholela abantwana bekhaya ungathuli nalokhu ukukhuluma ngizothula kona ukuthi odadewethu laba ababana leso simo kuthi engathuli nalokho abangakakwenzi ngiyacela ukuthi uNkulunkulu abapha amandla ngoba mina uma akakwazanga ukukhulumela kodwa ukhululela abazali bakhe usethi ke umkhulu nangu noma wakho sihamba naye lana singamnika ithuba ukuthi akhulume nawe afisa ukudlulisa kuwe bese ngiyathula ngiyalinda ebese yasuka umkhulu eshona ezantsi ngasenyaweni asuke nogogo ashona ezantsi ngasenyaweni bese ngibona uma emila eduze kwami ebese ethi mntanami akukho okuningi engakhuluma nawe kodwa engakusho ukuthi abafana bayafana kodwa ukugana kubalekile washiya nje lelo lizwi kuphela ngiyacela ukuthi uNkulunkulu angisize lembuzi ngikwazi ukuthi ngiyithole ngoba bengingakayenzi ukuze uma akwazi ukuthi lokho akucelile kimi kumkhulule ngoba ngithethe ngila ekhaya lomphefumulo ngifika ngavele ngakahlambuluka ngithe ngilele kuzo lezo nsuku ngabona sengikomalume ngabona umalumekazi lo ogulayo owashawa angani noma ngithi washawa istroke noma isilwane kodwa nje wagoqeka la enyaweni wangakwazi ukuyimela wakwazi ukuyihambela ugcine sephansi ipampasi ngisema ngimbona ngisengila ekhaya lomphefumulo ngimbona ekhaya komalume umile uthi hawu siyajabula namhlanje ukuthi ufikile uyabona njengoba ngimi ngenyawo njena siyalungisa lana silungiselela uma wakho sekufuna
ukuthi manje ahamba ayogana siyamlungiselela kodwa into eyodwa esingesikwazi ukukhipha umama la ekhaya engakenziwa la ekhaya safuna sakhe izindlu ezintathu o-round babe bathathu ngaphambi kokuthi umama wakhe aphume kodwa asisho ukuthi o-round bakho uwe sizobakha thina wena esicela ngakho ukuthi la ukhona la uhlala khona siyacela ukuthi mangabe sekusondele izinsuku zokuthi umama wakhe aphuma ayogana usiphe lokho ongasipha kona njengokuthi usiphathisele ukudla waza ngeleli drop engizothenga kulona wathi uhamba uyesitenge siyokhipha ingane la ekhaya eyokuhlangabeza ufike uthenga ukudla esizokuphekela abantu abazophelezela umama wakho esephume eyogana inkosi selizwile amazwi amahle nawuphila uNkulunkulu asindalela wona umlomo abantwana babo bezohlambukela izizukulwane zemndeni yakubo yasemakubo ebhajwe ekufeni bantwana base-Afrika uNkulunkulu wangithi emhleni masebamaNazaretha unyazi lwezulu usakhele umfula okuzogeza izizukulwane zemndeni yethu kodwa lo mfula uphinde futhi usibophe ngoba hleze mhlawumbe lebasize la inhliziyo zethu ayiphelele mawulalisisa kathi kanti kukhulunywa omunye udadewethu uthi into ehlezi ikhulunywa lapha ekhaya uthi uShembe uthathe umjuluko wakhe wangena nawe emanzini wayewazi ukuthi ayokhipha iy'ngane zakwabo ezadliwa mamalasi wathi laba basemandulo kuyenzeka ukuthi isikhathi uNkulunkulu akhulume lapho athi uShembe akafuna inkomo akafuna imbuzi akafuna iminikelo kuyisiko nje lasezulwini ukuthi makuyiwa phambi kwaMdali uqhutshwe inkomo nezimbuzi ney'nkomo zephakethe ney'qabetho ukudla kuyisiko lasezulwini kodwa uShembe into ayifunayo inhliziyo yakhe phelele bese sikhuthaza umntwana sibosebenza masemzini kaNkulunkulu ngoba uShembe uthatha leyo mjuluko yakhe ayiphendule isoko yokugeza abantu bakithi ayiphendule umlotha akulamula izizukulwane zakini ezihamba zibukana ngeziqu zamehlo nangu uyafakazisa manje lo mntwana ukuthi uShembe unyazi lwezulu uthatha umjuluko wakhe ngoba besebenza lapha ekhaya ukusebenza udumisa uNkulunkulu ngamalungu akho omzimba abesejabula umdali la esihlabeleleni sokuvuka ngithi 11 ngicela nje bashumayela noma uyithayizwe angipheyele uverse 11 bese nginxusa uNkulunkulu wasebuhleni ngoba sisemhleni yenkosi yethu ilanga lokukhanya silalela udumo oncokazi ayilenza uNkulunkulu esahamba ngenyama esabona ngamehlo kona ethu lawo esinawo namhlanje usihamba ngomoya imisebenzi ayenzayo uyenza phezu kwesiqu sakhe unyazi lwezulu ilanga lokukhanya mayibongosi ngicela ukucaphuna esihlabeleleni samashumi amakhulu amabili namashumi amabili 220 verse 2 yaze yafika leo mini
lo nkulunkulu esemhleni yakhe namhla uphuma la ngasikothi nabotale bahankulunkulu ngahloma inqophaniso lozethu lo muzi wakhuluma ngawo ngonyaka 1965 kusho umhlambululo kade kwala inanda ufika la ngolusuku ngiqathi inyakeni mhlambe emhlanu wesithupha edlule uthi hawu yambonga uNkulunkulu ilanga lokanye ngoba ngangino 15 years ukukhuluma ngalo muzi uthi sengize ngobona lo muzi uthi ziningi izinto ezayikhulumeka kodwa ngoba zasingabafana abancane zayishabalala uthi kodwa lento yankulunkulu inkosi langa yakheleka enhlizweni yami yangaphela uthi ngakhangihlale ngikhumbule kodwa ngingazi ukuthi le ngikhuluma engikhumbula ngoba wayekhuluma uNkulunkulu eshumayeza abazali bethu ngoba mina ngisesohlongwane somfana nami no 15 years uthi inkosi langa yathi uyazi maNazaretha uNkulunkulu mangase aniphamehla sezulwini enifuna ukuphuma la ephakame maqala umhlaba ekwenza uthi bathula abantu njengoba sithulile wathi angizwi ngithi mangathi uNkulunkulu aniphamehla sezulwini ngeke ngisafuna ukuphuma la lo mhlaba uzobhala nofuna ukuhlala la ngeke nizifune nokwela umgwaqo lo nqamle ephakame uthi ngoba mase niphamehla sezulwini ngiyabona ingane zeyidumbu zabazali benu kusukela emandulo sigcwele lonke lelizwe lakini lwamazulu abafa bangangcwatshwa bediliza phansi badliwa izilwane sabadliwa inyoni zezulu ngoba okokwenu nokukazi benu babezungeza lo mhlaba wakazulu behambe bedakana bephangana befuna ukubusana ngenkani bethunjwa amakhosi uthi babefa bedinqa uthi uyibone imigwaqo loyibonisa ikhandekile nofree na yonke lento kwakuyimgudu ababegijima ngayo bethumelezana bezingelana bekulalana bashiyane bebeje uthi idumbu zabo zozasana kanjalo kodwa lezi idumbu zabo ezimphefumulo ezenyama zadliwa zabona kodwa umphefumulo sami isidumbu unjalo ngokuphumela sezulwini uthi bantu bami lezi lemndeni yenu uthi hlale ishayizwa izimoto zokusokha imigwaqo ishayizwa imoto ikhathale kudlula inyanga bese yadikibala ithi sesikhathele thina amabhasi namalori nemoto igibela phezulu kwethu uthi bese uyiphendula imoto kanti nawe phakathi bayiphendule ikusakaze phansi ishayisana imoto ufaka uthi bese kuchitheka igazi la leli nasizukulwane samanje lichitheke bese bamboza bese sengiyobona nani uthi bathola ukuphumula ngoba sekuchitheka igazi laleso sizukulwane abasibulele ngoba bethi bakhathele ukugitshelwa imoto bese beyambozela uthi naleso sizukulwane sihlale sikhathele ukushayiswa imoto nokushiswa ilanga nayo uthi siphinde futhi sinqinqa amabhasi awule phezweni abantu bafele ngey'ngozi bese igazi labo limboze bona leso sizukulwane esilandelayo bese bephumula nawo uthi uchungechunge batabami uthi lana khona abantu basemandulo ababhubhe emandulo abafe empini abangaphansi abokuqala uthi makwenzeka nikhumbula nithi nilandela isiko nicela nganeno nina nikhuluma ngabantu abananganeno niyeke wothola abantu abaphansi labo abayimpande yokuqala kokufa ongaziwe ezulwini akona ukufa ongaziwe ezulwini ukubulala abaningi mkono nokuphangana akwaziwe ezulwini akukufa ekuthi umuntu uyabulawa ezulwini wazi ukuthi umuntu uyagoduma ngoba sekufika inyanga yakhe yokukhula mayibongozi Shofuna ukula uthi ushembe ngisho elobile encwadini yakhe akukho la khona ngisho umthandazo ngoba umhlabelelo usuku umthandazo usuke zisonke ihlabelelo umthandazo hodwa ingakuphe nokuyihlabelelo khona umthandazo othi la dwala labadala akukho dwala lengane ngoba yazini ingane ezulwini iyaphi ingane encane ezulwini namhlanje ezweni lakithi ngisho nakhona eNazaretha sesiyamdibaza ushembe uthi thina siusawo ukuthi wezwe thina kufanele babuwele kithi abantu basezweni asebangena izithixo zasezweni kodwa thina manje sikopela izinto zasezweni lezi esiphuma kuzona thina bomajiya ngoba asalelanga kulomanga wasezweni uNkulunkulu sicaphuna itambuko sicaphuna emahlathini sicaphuna ezeni wazosenza abantu njengawo nawe
ithina namhlanje sesenza imkuba nala eNazaretha usuku ingane ngalabafana zambe zongabela ingcwabo engathi enhle kulelizwe namhlanje usheba abantu besenenhlanzeko ingane engafundisi khona ukufa ngokungafanele contact ukufa yayifanele contact zokhula mina ngiganwe ngifuse umuzi kababa ukhulisa umuzi kababa ngiganwe ingababazali bami intombi yami esenutshona izokhula mina ngibe muhle bese ngithola insizwa enenhliziyo yomkhosi makuthuzo kana inkosi kusengashiwo indaba kushiya umuntu olungile kuthi inkosi usibamba ngeke uvume amen ngoba awufuni uvumela abantu bakini abenzele umkhulu njalo namhlanje ingane namhlanje izolibangizana nogogo seyidaba utshwala zilimlileni zishumayele ngesalwazi esingasazi batele ngazo bathi sahamba sikhethuka ubone ikhalizo umama bathi awule ngane izoba lengane nomoya kushisa kwazi into engenziwa kulelizwe ukuthi ingane incane ziye emlindelweni ukufa khona ezweni lakini la nkonde khona kodwa nkonde inkosi ilanga ithi inkosi ilanga bantu abami ukuba babusi laba babaqinile ngokusebandlulula bazongizwa bezoda sathi indlenkulu bese thina boshembe ukubithile esanelwa imphefumulo bese sinameza imphefumulo le efele emazaleni le efele egangeni le efele emgwaqeni uthi bese sinameza bese siyifaka leyo bese sigeza bese kusuka amakhosi azobalanda nabanumzana bazobalanda abazali babo baba semakhaya basenakho imizi qala phela imizi engakhiwa hlala kunkosi inkosi phela yabisikolo ngithi inkosi bese bekudwa kuthiwa inkosi yakamthetho inkosi yakamsomo nesizwe sakamsomo esibuza ngaphansi kwayo kwangakhiwa imizi iqhamuka kuNkulunkulu esenqamule izinto ngoba bonke abantu abayindaba kwakuyinkolo yabelungu inkolo yamakhosi ukuphangana ingakho sesithandazo lapha ekhaya mpemsebenzi uNkulunkulu angakhulisa amakhosi lawa khona angayeki ukuza ekhaya lemphefumulo azolungisa amaphutha ezihlala abahleli kuzo ngoba lezi zihlala abahleli kuzo zinuka iqhubu ngoba ezingizazo zazinganqeni ukuthi kubulawe ingane ezincane zigaye zenziwe impuphu bese kuphinde ihlalo ngoba kuthi ihlalo ziyanyakaza lezo ngane ikhulile zibonakala zikhishwa unyazi phezulu lapha emkosheni sezikhulile zamaqegu zizakwazi zithi sowesibona ihlala kahle bakhona ezweni ngoba thina senziwa amakhubalo oqinisa izihlalo zamakhosi kusheza kini nezakithi ezingamaqegu zizakwazi indalo zasendulo singaphezulu kokhokho wethu abesahlabela inkomo inkabi sizwezele ihlango inkomazi sizwezele idwabo kokhokho wethu intombi endala engazange zenzele lutho uqeda ukuhlatshwa usukuhlevana ekhaya kanti khona indalaba abangaphambili abanganabanga abangenza malo abangagezwanga khona indaba engiyizwayo kodwa ngifisa uNkulunkulu asenze isiqaphelo leta dikhuluma nkosazana ayithunywa abantu bakubo kanti ubeke uhlola umuzwa wakini ukuthi umuzwa wakini kanjani ungagijimi ukhipha imbuzi udachithi igazi abantu bakini kade bathuthwa lapha egcekeni abekho lapha egcekeni ukritika ujakukhritikazi kanti okhokho bakho bafa befaka abafana befaqinisa umuzalilwa lezo lwane makritikazi bodwa zona imizi hlekile ifile imizi ushembuza belikani mpefumulo ngoba etuzosinceda ukuthi abantu ngaphambi ukuthi nenze imicimbi nayo yonke ngiphumelele ngiqoqele izizukulwane zenu ngoba izona edala ukuthi umuzi lo ungcono ngoba uma amakhehla lapha ekhaya enganakiwe afele entabeni afele esikhotheni afela angene ey'swini zamamalasi angene ey'swini zey'nqanga ehleli lapha ey'swini zey'nqanga ayikho into abayibhungayo lapha ey'swini babhunga isiqalekiso zoqeda kanjani lo muzi abathi bayabusa kuwo bavuna umnqondo bafaka umnqondo bafaka umnyaka bafaka ubuthakathi balanda yonke into yasekufeni ethuneni behlele ey'swini zey'ngulube baqaba umoya phela njengoba umoya bangene noma yiphi indlela kuthini emzimbeni yethu babuye bangene nje ey'lwaneni emakhathini bangene yonke ukubona ikati phezu kwathi umuntu egcekeni inkukhu phezu umuntu egcekeni
kanti umoya ungahambanga obhadwe ethuneni omoya uhambanga ulokwabhadwa esiswini sebhubesi sengwenya ushebe usakhela ikhala emphefumulo uzofeza into ayikhuluma ngo-1965 kusho insizwa yakabhungane mhlawumbe kuyinsizwa eseyikhulile phela ithi insizwa mayikhuluma isithi inkosi langa ukuba kuyangathi ngabe kwakhiwa umuzi omkhulu indle enkulu bese sibalanda thina koshele ngoba ithina koshele besikwazi ukumemeza imphefumulo iphume nasey'swini zeyilwane ecindezelwe iy'nqola lezi ezibabulalayo ecindezelwe amabhasi siyakwazi ukuyimemeza isukume uthi siyithathe siyifake leyo nto siyigeze bese abantu bazoyilanda uthi ngoba abantu abami ngalesikhathi ungakhiwa ngisho emgwaqo ungakhiwa ngisho amabhilidi edolobheni uthi mntanami igazi loyihlo omkhulu lagcwele lonke lelizwe lakazulu lonke nalelizwe lakazulu ngoba ukuthi sekwamasho yizwe lasemaqadini inkosi yasemaqadini ibambele iphathele ngonyama lelizwe yizwe lakazulu isizwe lethu yoba kuthiwa isedurban obenjamin D. Urban amangisi lawo kwase kuthiwa isethekwini kwakuthiwa isesibulungu qala nawe izolakini ngahlola ubheke ukuthi njengoba selabizwa ukuthi ise-Adams kwakusukela bani lo-Christian Adams kodwa wakuthiwa isemanzi intoni elihambe kanjalo ndlungana ethi namanzi engawaphuza namntoni ngoba ehlonipha unina engekazathu amnandi kwakuyizwe lakazulu uthi-ke abantu abamleli ilizwe lonke kusho uPhumalanga Sikhozi nabawutshali abangula uthi abantu abamleli ilizwe lonke phela lo muzi welanga kanti ilanga ilanga uyazwezulu mayongozi thina zange sibone kodwa ingwebe endala eyiqaphelayo ingqapheni zithi uyambona yonke into ayenzayo wenza izinto ezaziwa inkosi langa babe bathi inkosi langa ikithushule phakathi kwabantu abantu sebeqede baxoxa benza yonke into bahleba lingeni phakathi zenza abantu bothi ngesikhathi bakuthi kwani inkosi lesinayo nenkosi ingazwezulu lenza njani akafika ngo-8 la singayiboni bantwana bakhe basezulwini sisemhleni enkosi ilanga lokukhanya lo muzi uwo umsebenzi wenkosi ilanga lokukhanya mayibonkosi uthi bantu abami abazali benu basemandulo kungabi khona ingwaqo igazi ligcwele lonke uthanda lwegazi ligcwele lonke lelizwe lakazulu uthi kodwa wathi mase kufika abacindezeli sebakhe imigwaqo ofreeway nayo yonke into uthi igazi lomuntu acindezelwa yini liyaphakama lize ngaphezu kwakho mawubeka indlu phakama hlale phezu kwendlu mawubeka umgwaqo utiyela uthi-ke ingakho ntiwe kanje ney'moto siqama kwazulu qama kuphi kuhambe uzothi imoto iphumile efreeway imiguda babehamba ngayo bethubeleza bedakana ngenhlenhla uba mhlawumbe bafuna ukuhlasela ngapho baphume ngapho namhlanje sekuwu-freeway bahlale befele lapho kuleyo mguda babehamba ngayo osekuwu-freeway namhlanje bahlale badile bancaphe bese beguqula imoto banti nawe phakathi baguqule ikhumbi baguqule yonke into uhlezi uthandaza mihla namazolo uzokuyothandaza manje kuthiwa siye endaweni yokuthi siyobakhumbula ufike udanse bafike odadewethu begqoka amabhulukwe udanse udle utshwala udadule kuthiwa siyobakhumbula abaye umsindisi umnikeze wemphefumulo unyazi wezulu unyazi wezulu abanazi abantu amena omncane ngaka uyazi unyazi wezulu ngamemeza makuthiwa kuza amakhosi nababusi bezothi inkosi sicela ukuthi bonke abantu abafele emgwaqeni ubamemeze bezekhala amameza kwengani ushebe bonke baphelele lapha ebonkosi bamemeza ngo-2017 la nabo namhlanje lethu abayizini bani bangangehla abandizolwandle bahleli ngaphandle balinde iy'ngane zabo balinde mina nawe ukuthi ufike kulo muzi maso usukhulile ngomqondo uzongena kulo muzi abantu abezala ekhaya abantu abazokhuliswa mayibonkosi bakhulisa isibili ngoba khona ngisho ingweni inkola kuyona yethu thina isihamba ngenyawo inkola yamathambo nemphefumulo abazali bethu manje uzohlala kanjani kubona bephethe ikhwama ezinemini nemkhovu ney'mpundulu bazoya kanjani kushembe yoba siyakushembe nje kujanuwari sobe sihamba naye simlandela ngemuva sigxumadxuma phela
angeke siyakwazi ukuthi ma sesithi ngiphethe ubhokolo wankulu ngihamba nowankulu akekho umuntu ongaphathi ubhokolo nowankulu ngempela bakhona esengathi uthiko lathi intaphezo intaba inhlangano indala intaba endala bazokhumbula ababe khona ithi hawo bathi abantu bahamba namadlozi bahamba nokuba nami ngihamba nabakithi wazoba bani wathi nami ngihamba nabakithi ungangisukeli akekho umuntu ongaphi nabakubo inkinga esingayazi baphetheni bona ngabe simadumana wena baphethe ikhwama amatasi ngazazi komuntu amatasi ushembe enkabathini mabefuna ukuyiveza ukuthi sinjani bayiveza ngathi thina semhlabeni amatasi awo manje aphathwa abashumayeli nami nani angitathwala ngesaba thina sakufika kulungwanga wasezweni kodwa ngiyaqala ngemihla inkosi nyanga izulu sabona uNkulunkulu ngemihla inkosi nyanga izulu wakukhona ubaba wayikhanda ibhomu la wayehleze enyama la wayithi noma esebenza ngazo ebona ngathi athakangathwali ngalo lesaba esedodeni indodithwala kanjani ithwala ngehlombe ndo namhlanje hayi sizanibulisa abantu abanye bazithiwa abashumela baphuma manje bapatrolena thathi kasakho ufake ehlombe siyahamba semhlanganweni manje uzosibona njengoba siphume sipatrol endlini sifake ikhwama sithwele ngesabatha sithweswa ukuba abazalwane bethu mthwala kazethu abantu ababo njengoba nje senkulunkulu nayi mthwale lesibupile siphethe amatasi lamatasi ayinamadosha taputapu mhlawumbe wathatha amafutha esakwazi esazuhlanga endaweni basifulana wathatha amafutha alo saqala waqotha wahlanganisa namafutha emkovu noqhamu nofezela wafaka la kuthiwa boshwalaza moya emadodeni kodwa uma ukhuluma amadoda wonke athi hayi izwi lelo sesilikhile kanti waqabela mabengene ethuleni ivumule ngenyawo lezinto labo qhamu nofezela bathi thina sikwazi kwezulu lethu labo qhamu ngoba ukhokho kamajiya wathatha amafutha ethu wafaka idosha wafaka esikhwameni bamvibe sibenzela imisebenzi emakhaya asibuzanga kuthemba ukuthi kodwa bona bakhona yini phela uma wenzela umuntu wakini umcimbi usuke esengaphesha kwethuna esezulwini lomndeni eselawona amathongo mawenza umcimbi lo mcimbi wezulwini lomndeni wakini ufikile ukhokho wakhe ezulwini lomndeni wakini noma uhambe zakuseza kwayisososona umthakathi ngesathini uzositolisa abese bambida simeni eklenyuka njengoba sewondila simeni namhlanje ingane izalo zalishikaya yakuyihlalela ePoint lapho ihlalela ehostel ibendu kube ikhala kanti thathwe yikhetha elaqotha abantu madvuke emhlabeni madvuke ethuneni manje liyafika ethuneni fike baqothe kwasukela wena nathi siboshela amatalent okuqonda inkomo babodwa bathi siboshela amatalent ukuthi kanti khuluma manje ukuthi sasha abafazi saqotha abafazi nawe uzoza namacala siyasidayo manje ukuthi badubula abantu suka la emlonyeni wethuna umuntu eqeda nongcwatsha uma la emlonyeni wethuna akayengandaba ngala thina sibhizi siyakhumbula amasiko sithi siyabenzela sibenzela ihlanga sibenzela ukuthi abantu abakuphi yini sibenzele lezi zinto bangaveli ukuzobonga ukuthi hayi awuhambe kahle mntana sizala bomkhulu eyenza le ndoda namanje sakhalazeka umzindlwane ekhuluma ethi ukhokho wakhe ngazwanini usakhalazeka ukuthi lo waboshwe emandulo kodwa kade kuhlatshwa ubaba lo womkhulu nokhokho bethu ushenge usakhela ikali phefumulo bantwana bakhe baseAfrika ukuthi sizogeza noma macala njani sizokuxolela usila ushenge azobadiza imithwalo nethiko into efanele sikuthale abantwana bakhe basezulwini hayi ukuthi sikuthale ukuthi njengoba ndikhuluma mina ukuthi size sibulelwe noma siphuphe cha asikhathazele ukuphuma indlebe sezulwini mayibongozi mina mangizwi umlandeli wami lokho ukhona ukubaba bethakada ngizolindela abantu bazivelele maye khona amandla ahamba bonikela inkosi celo wethu ikhwama qala akageza umuntu ephethe ikhwama lokugeza kanjani ephethe ikhwama eziloti koloshe uzogeza kanjani lapha ekhaya eNazaretha akuthwaswa kodwa abantu bayethulwa ikhwama kanti uNkulunkulu abageze futhi ayigezwe ikhwama
amen ayihlandululi kamuzobeka igama elithwa izahlandululi ihlandululwana kade zibulala abantu angibize ngithi zinamakhubala zinoshushuluza zinoma shaya nabe bazogezelana umashana lithunya zezulu azingagezwa azilahlwe bese usheba ngezimpefumulo ephathini kwabo ayibonkosi nabo abamusuza nokuqili kithi ngoba ngeke la ekhaya impefumulo usheba zakwenze lokho mabezosikhohlisa ngoba bethinga zasemhlabeni nasazulu amntana avele neinqotho zakhe athi amntana ngicela ungeke ekhaya impefumulo ungitshela ushebe angihlamluli kwama ukamba manga akafuni ukukhuluma iqiniso akafuni ukudedeli kwama akadedeli kwama lezi kwama beyilengisa beyiphatha ngezandla ngane kweni kanti empefuleni yabo awazi ukuhamba lishiye sithi kwama umshaya kanjani wangu yakho ungathi nomthandazo la ngisazi ukuthi uthi zithi zona ungibizi mase uguqile abantu ngani baba ngeke khona ishabele njalo amphekela isuku naba baba 26 awufunde kwakithi ngifundele leyo ncwadi engicelile yokuvuka ka level fundele kwakithi yokuvuka ka level noma usemsebenzini wezandla zakho mkhonzo ngokuba uzogijima manje fundele kahle unganezi futhi ungagijima noma usemsebenzini wezandla zakho mkhonzo ngokuba nguyena onika umphefumulo wakho ukhothana qala phansi baba noma umsebenzini wezandla zakho mkhonze ngokuba uyena onika umphefumulo wakho ukhothana yabonga baba noma umsebenzini wezandla zakho mkhonze oqalanga lapha ngathi ijambe phakathi qala isho la uphila ukuthi khona la ukuthi khona noma uthuma indodana yakho nendazi yakho uqale lapho ukhona lapho awufunde lapho noma uthuma indodana yakho nendodakazi yakho uyithume ngegama likaJehova noma uthuma indodana yakho nendazi yakho uyithume ngegama likaJehova yabonga mfowethu uthi Jehova uthi shembe noma usemsebenzini wezandla zakho lo msebenzi wakho wenze ngegama likaJehova umbuzo obuzwa unyazi ukuthi okhokho bethu ngesikhathi ehleli lapha esigodlweni ehlanganisa amafutha omntwana owaphuphuma noma ohushuliwe ewahlanganisa namakhubalo namakhambi udumisa wenza umsebenzi lapho wenza ngegama likaJehova ngiyakuze madodeni ngoba inhloko zomuzi uyenza ngegama likaJehova ngesikhathi wena okhokho bethu bebulala abantu nawe untshontsha umsebenzi lowo umsebenzi wakho wenza ngegama likaJehova usho ukuthi zimbili izinto emhlabeni okumhlophe nokumnyama uNkulunkulu omuhle nomubi umvenqange omubi uma ungenzi ngegama likaJehova wenza ngegama likaBaba okhokho bethu kushuthi yonke imisebenzi ababenza yokumnyama babenza ngegama lomubi mabehamba emhlabeni bazoyena uJehova abazukuya ngoba imisebenzi abakade benza bebengayenzi ngegama ukuthi umakhelwane igama lakhe lombili liyakhepuzela uvilapha wena ukwenza lokho bese uyamcupha ngoba uyazi uhamba kuphi abese vuka lunyawo bese uthi wena umsebenzi omuhle lo okwenza ngegama likaJehova okhokho bethu bebenza njalo lokho kokazi bethu bebenza njalo bebengawenza umsebenzi ngegama likaJehova namhlanje bavuka emathuneni bathuma indodana nendoda zabo bathuma ngegama likaJehova basathuma ngayo igama loLucifer ushembuza ngeli khali impemfulo ukuthi uzonqandwa lokho inqanyule lemthabo ngoba umiyelwa izoba uchungechunge wesizukulwane esingapheli esibolile ngoba impande ibolile akukho ukuphelela ethuneni ungazange uze uthethwe icala amen akubukho intethelelo engazange ichithwe igazi nazi imbuzi eyithwele isophu okuhlambulula lokho bethu kodwa munye umuntu ozosenzela unyazi ngoba imizi yabazali bethu asiyazi ukuthi yayikhungwe ngani emandulo asiyazi imizi yabazali bethu ukuthi yayibhadwe nani mhlawumbe lapha ekhaya ithonga lapho makudala ngemihla yokhokho besibili mhlawumbe wena
ngoba basebengcolisa imizi obabekazi balapha ekhaya amadodakazi alapha ekhaya endulo umuzi bawungcolisa lapho umithongo laliphile noNkulunkulu lathikeleqe ladahlala emzini ongcolile okhokho bethu bawulanda abafana indukwana lezi eziphile ngamafutha amakhubalo bazowafaka egcekeni wande olanda imidliwa emazweni angaphandle uzobethela egcekeni lapho umithongo noNkulunkulu kwasala inkozi eziboshiwe ethuneni ziyangena phela ngoba ziyazi kuphume ithonga noNkulunkulu sekuzongena lezibuzi eziboshiwe zegceke ziyaluze futhi ziyashesha nokubonakala zincome zithi sihlabeleni siphele isithebe namhlanje sokaye ukuthi akisithebe sokathi uyitiye usukisa lwazi esingazange sizisigane kini sazali ngani bese senzela itiye akusebona umsebenzi manje nemisebenzi namagama awukho umsebenzi ongenalo ibizo emzini wendoda uqaphele nawe ekhaya mangabe nje ekhaya kini ngophela 3 months yahlatha inkomo nembuzi ezingenabizo ukuthi umsebenzi umuntu uphasobe ukhona umkhuba phakathi imicimbi yaziwa awukumcimbi waziwa uma nenziwe nje unamagama mfazeni mfazeni unamagama yini la ikhaya uba umkhulu uyabona siyahlaba esaleni uhlaba inkomo ezinqwaba lapha ekhaya ezingenamabizo azo abantu basezulwini inkomo nembuzi bakhishwa umbhenqangu bazoshashazela amaphutha esiwenzayo inkomo imelisike kufanele lifezwe idingi kufanele lifezwe lesiko lapha ekhaya imbuzi izothetha amacala izogeza abantu izohlambulula abantu izoba umlotha ukukhumsana umlotha kuthethelelana izohlambulula ingane zaphuma zathutozanayo izohlambulula izalukwazi ezahamba emhlabeni zingonondindwa zishonezele emndenini izothula abantu ikhwama yini polenzi wala hayi itiye hayi neso salwazi esicela itiye asike ezulwini lomndeni sibasoba ugogo mayevela ufanele asho isithunywe mntanami makuyena ngoba yenze ngamadoda aboshwe ethuleni angakwazi ukukhuluma indomo eboshiwe baboshwe kakhulu ngoba ithi inkosi yamaNazaretha abantu besimame isikhathi esiningi ngale kwethuna bayandinda behlala enyuka abana ndawo amadoda ayaboshwa ngoba umthetho ubekwe emadodeni noma uthi unkosikazi zakho ubekuhlulenza noma yini uboshelwa lo ngoba umthetho wabekwe endodeni umuntu wesimame uyingane ubabona ngoba ngisho noma bethiwa abantu abaqavile kodwa kubekhona lokho ndengedeke ukuthi umuntu wesimame abe nenkani agcina umuyise ekhaya nalo shembe wakho wena kodwa eshayele eNazaretha sekhathelele kunjalo uthi shembe kasibakhalile bayizingane angathathi kakhulu akwenzisa umthetho ongekho ekhaya emzini kayihlo ingakho nalapha ekhaya kube muncane nje sesimisa umthetho njengomisa basuke sebekhathele umuntu afuna umuntu wenza umthetho wakwakhe kanti mhlawumbe kwakhe usenza noma kanjani lapha ekhaya abantwana abahle basezulwini sikolise ngaba sebejwayele ukuza lapha ekhaya ngoba bohlezi benza into eyodwa ingakho nala ushembe lo ufika funde ngesabatha funde alalele lo mthandazo wesabatha lo seneminyaka lo wazalela la phinda into eyodwa nalo muzi ubona amaphoyisa lapha nje ashimthetho eyodwa emisiwe nalapha ekhaya ufika khona into eyodwa ngoba wathi ushembe ikhale emphefumulo iphefumulo ayihluphekile ethuneni ingakho ushembe wakunazo ezulu abakhela ngoba wayefuna ukuthi sikhumbule ngabo sibacabange sidlinze ngabo ukuthi abaphumulile ethuneni ngenxa yezithixo zabo uNkulunkulu sebethi na ukuthi sizobamelela mayonkosi sizobamelela bona ingakho kuthiwa ungafiki la utshengisa ubuhonga bakho ngoba ihonga zakiza zaboshwa yilokuba lokho buhonga baphenduka isithixo ethuneni bangadlula Amen umuntu ongalungile ezulwini kaNkulunkulu Amen manje abazali bethu babe ngamashinga azapheqe izingubo ehlanganisele ingubo ngaphansi athi mina ngithimba mina noma senze into wrong wafika ngale kwethuna waphenduka leyo nto angithimba kwaba isithixo
sizothetha amacala lo anjalo wena othunyiwe umele bona uyilento wena ekhuluma ngayo ukuthi sifuneleni abathunyiweyo izulu leKhenani izulu lethu nabazali bethu makuthiwa kufuneka abathunyiweyo kusho wena uthunyiwe wena izulwane nezulwa zibona ukuthi uyinto enkulu kangakanani ubaluleke kangakanani ezulwini lomndeni wakini usumaphoqa uloku uzoqosha ukuthi ufuna kubona manje ukuthi mina nenhliziyo encane uzokusiza ngani lo nami ngiphethe ukukhuphe bakithi anginendaba nawe wena hlonipha mola ngoba abantu bakini bazokhishwa futhi ngeke bangena abantu bakini bafuna ukuzongelwa ngoba lokhu kulaba bemdumisa ulusipho ubalahlile kuphela amen ubasebenza ulusipho kusebenza uma usenamantu usangabashile nje usajoba joba mase usungalethule ngendaba nawe mayithanda wakuphendula kwenze ingilosi yakhe umnyama kuthumele ucekele phansi imvelo kaNkulunkulu bantwana bahle basezulwini nasi silayezo engicela ukudlulisa ngizocela uqala amakhosazana wonke umuntu oyinkosazana kaShembe uma kukhulunywa ngemisebenzi kaShembe asebebhabhadisiwe bagqoke ngomhlophe labantwana iningi labo liqhamuka esidwini umphethe mina amakhosazana enesilekelele ngomsebenzi lapha ekhaya uphatha izitsha zokudumisa uNkulunkulu ibhene no basket nongena lapha ekhaya emphefumulo nihlanze umuzi kaNkulunkulu ohleli imphefumulo abazali bethu ekhanda ushembe ilungisa ebhehle idala kabusha imphefumulo namashwile nembungu engane enza abantu baze bakhule mangabe ingane eyabhubha 10,000 years ago ushemba iphehle kabusha ifanele lelo zinga lesigaba umuntu akaphili phefumulo awuphili amen maye 10,000 years ago wesimame uyabona sekumqiliba wesalwazi kodwa isintombi ekufana ngabe siphenduka sinengilosi egcekeni sibe yithonga kodwa siphenduka sibe ukufa sithatha ingane ezincane sizenze zohlala emahostela zohlala emafletini namadoda amadala andisithi sokwesibone thina abanjani abazali abenzela amabirthday thina sakushula sanatha sachitheka saphuphuma sanganakwa senziwa imkhovu ingane iqala wanganqenje ukuthi kucusha umakoti kuphuphuma ingane ngoba kufuneka ihlilana kwenza umkhumuso wezimbuzi nenkomo indoda besiqhubukene besisatha ukuthi umnomzana unenkomo kanti uthwele ngombungu wengane siphume esidini samadoda njalo thanda ungathandi awazi yini wakwenzakalani emandulo kanti khuluma umfowethu uthi lo thetha kanjani icala semandulo umuntu ukuze khali imphefumulo ngoba uShembe yila khona eqala khona empandeni amen ebuhleni besezulwini amen ezulwini akuthethwa amacala kudumisa umbhenqana amen mina umpula ngakithi ngiyawazi umthavuni umpula ngakithi owakini ngiyawazi nawe amen owakithi ke Nazareth umpula imuphi ikhalo umphefumulo mayibongozi umpula waseNazareth Bini, mawunokumnyama neshozi, awunomphuma imali enongcwaba, awuye ekhaya imali empule nganginohlanga. Amen mangavuma abantu. Wemfuleni ngokwesiko lalisilo wabogeza ususe ubumnyama neshozi namabala nobushangshwango phela. Kanti ukukhuphukela ekhaya. Njoba sizoya ekhaya thina emzini oyingcwele, okhokho bethu bayiswe kumuphi umvula. Ushembe ukhandile umfula abantu baphuma ngale kwawo bafuna ukuyanqoma uNkulunkulu bephethe inkomo nezimbuzi angizofaka abantu bakithi ezulwini uzofaka izalwazi ezayicupha abana kwabo ngoba befuna ukuhlala zonke esithenjini
Ufa okhokho babo ababulala abanakwabo ngoba befuna ukubamba amakhosi ngoba befuna ukungena amakhosikazi abo ngobuqili. Kubangwe inkomo uyabakhumba ukuthi abasankulunkulu abanye bahudula ilwa. Ushembo wakhe umbula uthi uzani abantu abahamba bamuyise nethemba sibadilize lo mthwalo sibageze sibahlambulule. Amen. Makhosazana onyazi lwezulu isakhulu nina kodwa nani noma yiphi inkosazana enendlebe ekhaliphile icele ekhaya nicele opondo noma amashumi ngoba iningi lethu siphuma emndenini lasiseka siphuma emndenini eyayinenkolo yasezweni agatsha umuntu mayigada uthina nokukhejula uyahlihla ngibona nami ekhaya uyahlihla kufakela izinto ezimnyama bese zimbozwa igazi bese kugcina sekuthiwa ingcabo kodwa umuthi lo fakwe phakathi. Amen. Lo muthi umkhulu wakho noma wakho uhamba ulanda manje ukuthi abantu lapho. Amen. Akhuleke lo mntwana ngane bakuyintombazana abese zali ingane zakhe iphuma kulo mthambo okungcola kanina owagcatshwa ngeinsizwa. Sekuba ukuthungethunge ngisho kuba nami ngiqhamuka amajiya ngiqhamuka nami kulolo libo njalo. Amen. Ushembe bese kubanzima ukunamathela kaShembe lithi emzimbeni yethu nasemphefumulweni yethu ngoba imphefumulo yethu ihamba nalolu chungechunge lokuthi ngiphume emndenini ebekushaya ngeinhlanga khona. Bese kufakwa imithi. Izwi ethunyeliwe ukuthi sicele emakhosazana esakhula wesebenza ukuthi sengathi angathola amashumi anike lathi inkosi inkomo sicela usihlambulule ngoba siphatha umsebenzi wakho mayibonge inkosi. Kulamakhosazana esebenza nawo kodwa noma yiphi ethandayo noma yiphi ethandayo nami ngizonikele lo sho ngoba angazi sitho emphuma kusona. Ukhona lento bantwana bakhe basezulwini eyayithanda ukuthiwa yisiko kanti imkhuba. Labo bantu ekuthiwa bayabona ziningi izinto abekhandile besigcine sekuthiwa isiko. Namanje ey'fundisweni zakithi mawuthi ufuna ukwazi ngesiko ngosele kukhondisa ngoma. Ngisho umoya encwadini lezi enkulu ngazo ukuyibona ezithenga kuthiwa ufuna ukwazi amasiko amazulu uzobona ngezangoma ifaka inqambo nemeyo. Ngoba lo dadewethu engimnamayo umuntu oyikhulela nje ikhiphela nebuya yini edrobheni la akoma abangani bakhe babamba inkunzi namasoko abo lapha uthe phansi makhatheleni ngabona useyisangoma usefaka inqambo leyo usehlolele amadoda amadala ezikuwa ngangabo baba lapha. Wahamba udadewethu eshiya phansi lento ahlekela athi yidlini imali yabantu wayihleli idlozi lakukhohlakele wayihlezi idlozi lakukhohlakele. Amen. Kuthi isiko litholakala ezangomeni ngiyayibuza ke udadewethu ngiyamazi nje ukhule njalo unaselaphi isiko ungazi khona isiko nomkhuba imkhuba le ekhandwa yilabo abantu ekuthiwa banamehlo. Amen. Ungabafuna abantu abanamehlo umajiya noma bekuthiwa umajiya banamehlo ungayibona funa unyazi. Unyazi wena odala abantu ngoba simhlene inkosi ilanga lokukhanya umemezi ilanga lokukhanya mayibonge inkosi. Yilona lazumphefumulo umuntu nosizi olumile ekhuleni olumila kule ndaba yakhe ushembe odala abantu akhanda icubuza ngaphakathi nayo yonke mase ikhwehlela umajiya waziyo wabayikhanda nesibindi somuntu saselaphi. La bengiqonde ekutheni bantwana abahle base-Afrika khona izinto ekufanele ushembe sinisebenzise lo phakathi kwethu. Ushembe into ayizele emhlabeni ukuthi sinisebenzise hhayi koyishayisa kena ngesifuba sinisebenzise unyazi lwezulu lasetshenziswa la ekhaya emphefumulo uyathunywa uzile uthemba udadewethu uthe ushembe ungene emfuleni lapha wayongena esiswini semalasi wakhipha ingane yakwabo. Uyathunywa ushembe into ayizele emhlabeni ushembe ukuthunywa thina ngoba umenzi wezulu nomhlaba uthumekile wakithi ebuhleni bamaNazaretha. La khona lezinto ezazi mhlawumbe abantu bazozwa badala mhlawumbe omncane khona lento ekuthiwa ukumiselwa noma ukumisela uthiwa ukumiselwa
umuntu obokazi akamthula umntwana mhlawumbe la useshaya uphambanisele la igcikeni washaya ngamakhubalo wenziwa konke abesephumeliswa kamajiya umajiya lapha wakhe akekho umuntu ozomshayela umthetho uzomthatha amenze yonke into amfaka amamithi yonke into abuyele ekhaya ngesana bemuhle leyo ngane ikhandwe kanjani umisele kamajiya phela umajiya kuhlanganisa oqhamu nofezana amabululu nemkhove yakhe na yonke into wayibethela wayibophela emzimbeni kamakoti wafika umakoti ekhaya bezona bamuhle iyaphuma ingane isinokhohlekhohleka nokugulana okuncane ingane njalo abancancane lokuthiwa ayihambiswe enyangeni iyasinda mayisenyangeni noma iyeza ngomeni iyasinda kanti ingane eyadabuka ukuthi ukhonze ngamakhubalo na yonke into iningi lethu-ke sidabuka ey'nkalweni zomama bethu enjalo naselweleni zobaba bethu abanjalo nonabo futhi badabuka ey'ntweni enjengana phoyile samsebenzisa ushema sithi inkosi yamakhosi ngey'nhliziyo zethu ey'phelele mangenayo umphefumulo ngicela nkosi usikezele sonke isizukulwane esaqhamuka kanjalo ngokuthi bayomiselwa onina babo uze kudabuke thina uze kuphele nenhlezo ukuthi sithi singamaNazareta kancancane usenze kuthiwa hayi usebuyele kumajiya manje usawulungisa elinye idlozi kanti lento evukayo amen ukhuluma ulimi lwesiZulu lesingisi thina siphume embewini abantu esingabazi badlulapho ukuze sidabuke nobaba bethu nokhokho bethu ingakho sigula noma siphambi kwaNkulunkulu thola umuntu useze wawonda wancane umuntu wangaphindawo omunye agcine ngophangalala nkosi yami kuthiwa kuba nomuntu bekhitha kangaka kanti hayi lokufa kuvuka kwamangenye futhi kuvuka kakhulu makuma phambi kwaNkulunkulu ngoba into engahlangani le into kaNusifa le wahanja kodunyisa uNusifa yonke imisebenzi yakho noma uyenze ngegama likaJehova wena wakhiwa hayi ngegama likaJehova umushemba kahlanganise ugama lokufezela amagozane kumntwana wayiwa kumajima lapha wadumisa wenza yonke into wangena endlini akuyangena ekamereni lakhe akhomba ahlanganise aphuzise uma ladabuka umzimba wami nemnyama yami ikhandwe ngami umphefumulo kaJehova kodwa umphefumulo kaJehova umbathiswe ngami bese kuba nokugula lengane zami engizoyizala ziyophuma nayo leyo nhlese neziulwane ziyophuma nayo leyo nhlese ngomthetho thina sesingamaNazareta kufanele ngabe asikhohleli asinalutho kodwa sikhohleliswa imindeni yethu imkhuba ushemba akwazi ukusondela namathele kahle uthina ngominyama yethu inaleyo maphunga njalo kodwa uNusifa uyashesha ukunamathela lithi ngoba into yakhe ekhandwe ngayo sambesa ngayo sambathisa ingubo yakhe kanti ukuba sizale bese kuthiwa yisi umakoti akathola umntwana akahamba umisela lapha kamajeni ayikho into enjalo emandulo ungangeni lamabutho ekuthiwa ngama-forces kaNusifa engangeni emhlabeni wakwazi kahle ushemba walethi inkomo nembuzi ukuthi uma kukhona amafindo uthatha impahla kubuzwe ngayo imindeni ngoba yayingangcwatshwa yayitshalwa yayiphendula namhlanje umnumzane uthatha alaliswa bhekise phezulu ngesisu engathi kungcwatshisha okhuluma kanjani abanye bangcwatha sebengaphelele qobo ukhishiwe mathumba phike ukhishiwe kuthiwa babuzonuka wafuka dushembe katha ngamthinta umuntu mshashazeleni engakatshalwa mthatha impahla nemibikelo nokufa ukuthathile namhlanje siyakukhipha ungabi nako ngoba ithuna lizokuvimba thatha inqongo nomswana bese yagezwa lo muntu geza umzimba wakhe geza amathambo akhe geze umphefumulo wakhe bese ngeniswa egcikeni akwazi ukudlula aye emndenini inkinga ukuthi asiwazi nomndeni ukuphi mangabe lo mndeni ubanjwe ikhehle elikhala lezizukulwane sika-100 elapha elafela enyangeni liyothwasa noma liyothwala bonke abalandela labo abayisendela lokhehla baphelela kuyena usho ukuthi izulu lakini lelo kuyiwa khona isho nalo phela inkosi ilanga ithi ngale kwethuna uphenduka ihogo zibe amazulu omndeni yabona njengoba sila abazophunywa nje manje khona uzibhoko abantu lapho wethu bazogcina sebamaqoqwana lapha nabanye sebamaqoqwana lapha
nasekufeni ehlangana kanjalo awungafele koli ngacindezele lento awunamama asambenze ekhaya ikhaya lakhe ukuthi ayofuna abangaphambi kwakhe bakuphi bangabeke lapha esihogweni kwento kwezulu nomndeni sizoqeda-ke ekhaya lempendulo lamazulu asesihogweni ukuthi awaphidlike abaphume uphumele yakho waqala ukuthi abantu bezekela yena engahambanga ngokulunga wagcina sakha izulu lesihogo silanda yena njengolanda yena azomdiliza mthwala amgeze ekhaya lempendulo abe mhle kufika isikhathi akhululwe ayise ekhaya ingakho ebushebe masenifike emakhaya noqala phansi nibe nempahla yokubathulela imizi ngoba abayazi imizi abanye sebegeziwe sebengabantu ilapho bese qala khona nengcina amasiko manifuna ukwenzela umkhulu wakho isihlangu ngoba ngiyazi manje uDisemba manje abantu baholile ibonasi baneyimali badlala itofela abanye baholisana yonke lento abone manje lenyanga kuningi impilo yosuku emakhaya Goshati inkomo ngafathi mathi hayi ngizela ubaba nomkhulu lo nomfowethu wabizo wonke hlanganisa ingane nomkhulu kwakwenziwa endlala wenzela ubaba wakho ngoba wahamba wenzela umfowenu nobaba wakho uthi hayi ngoba umfowethu wahamba 20 years ago ubaba wabizo ngasale sengibahlanganisa lapho khona yini udwende lebutho elingafani ubaba wakho wayelebutho lakhe mawumenzela umcimbi usuku umuntu angaya amen bamgele bembongela ngale kwethu nanganeno kwethu semthamba ukuthi sekusuka abafowenu sekusuka ibutho labafowenu amenze ithi inkosi inyazi lezulu awukwazi ukwenza umcimbi wengane uhlanze nomuntu omdala amen awukwazi manje ngemasifike ekhaya sebegezile sebebahle sesedlile namazibula abafanele siwathi badlule bona seqala umcimbi mowa ukhumbula ukuthi hayi ugcilela ekhaya ngomkhulu ukwenza isihlangu samadoda lapha ekhaya ngeke uqale wenze lento uzoqala ukuphuma inkomo uthi ngoba senikhona nonke khona phambi kwenu abangazange benze imihlangu abangazange bakhushula abangazange benze lutho ushenge ukuba kuphula ibalandile esigodini sosisi hayi ukhumbula ngekhuluma ngayo hayi ukhuphula lokhuluma ngayo wakuthi umuntu mayishonile bese wenza ihlango lakhe ngokwenkolo yalelizwe mayiseqedwe wenza ihlango lakhe bese kuthula khushula ukwathi ukhushulana ithi inkosi yamaNazaretha umuntu mayihambile emhlabeni umphefumulo ushona phansi emanzini uyolinda ukuthi amathambo umuntu akhe nenyama ithushuke ibole ishone phansi ingakho kuthiwa kuthatha isikhathi ukuthi umuntu akhushule bese umphefumulo bese uyamenywa ukhuphuza ekhaya abese qala kenikeza ihlangu zakhe ayongena phakathi kwamadoda ekhaya isizulu nomndeni mayibonke inkosi singathi ulazala sekhathiwe namhlanje wenza kuthiwa kwenziwane ekhaya konzwe ushiye indoda endala kuthiwa kwenziwe unveiling ababa yile ngokwenziwa wona nje namhlanje umcimbi imuntu lo hayi unveiling kagogo kamaka mkhulu kababa emva kwayo hayi sisale sesinje sesokwazi sesosenza nesigaba sakho gogo hlanganise nesababa ihlangu ushiye indoda umfana ingazange igane akasiphathi wena ihlangu umuntu ongazange asinelwe isihlangu siphatha ngesikhathi uyosinelwa bese uba indoda ushiye indoda besenza noRamaphosa ungqongqoshe kaRamaphosa manje ngazange nje abe naso isigcawu akahlatshele inkomo umntoda lo umfana lo yona lesisumsindo mathuneni amen ushamakela phela empini ethophela kuhlatshela nalengane inkomo thina sazi isinango sizobe sasala thina sakhiwa imalasi sibelizwe asazi sikhunjule sande uzokwenzelela umfana manje inkomo umuntu azangaganwe noma gane wenzelwa ngembuzi manje emkhumbulo amen hayi nenkomo amen lezo ameme zacile ngoba phela yavala manje amafamily abantu bagijima bawuhlamba inkomo khawukazi awukho lo mcimbi owenza wenzela ubaba wakhe angazangaganwe menzela inkomo uma wakhe angazangagane menzela inkomo mawufuna ukumenzela inkomo ukuthi ungawayi ungqongqoshe kulungile hambe kumalume wakho bomalume baba walobola washela ukuthi ungabakhishwanga mangena lutho ngiyanilekelela nayi inkomo ngikhipheni uma
nala ekhaya nayinkomo uma aqholiswe ngofuna umenzela inkomo aqala ngene ezweni lomndeni hayi ugijima uthi wenza inkomo umenzela isitwa azange sibhincile isikhulu isitwa phela sibhinqa umlobokazi waseyogana amen uzacina abantu abasele angikhulumi ngokufa kwabantu wakhuluma ngosizi bami uyalazi losizi takwaba awunasizo wazala wena umuhle wathiwa umasibani akazalanga umuntu uzala ingilosi usho wena usemusha lolu khulu uthole usukhula ngoba ukhula nalo esijini selithinya kini lokukhula lomndeni wakini kweli phezulu wakho ke manje ngikhumbula angikhuluma mase uyiNazaretha buza konke ngabona umbani isibani ilambuleka azikho inambuzane kodwa ntambama masithanda ukwalala lathi ba yayonke ixobe inambuzane nawo wabona uNkulunkulu uvuka ngisho ihoma zakini uNkulunkulu hayi wethu lapha komalume bapheka ama-register thengane zalodumazile zanga zalotshole iyaphetha amabizo majiya ubanga bese kuthi uyabanga uyakumajeni uyabanga wena fanele udla amagobongo azosiza ngani amagobongo lisho negama lithi engekho gobongo into engekho uhambe uyodla yona losiza ngani wena impesukana ukuba ngizona amarejisi ehogweni yakale phambi ekhaya emphefumulo nathi singekhetha inkosi asiphambili yethu lengane hayi sifanele ushembe mawukhetha inkosi ukunike isibani lesi sibani basifune kuphela sikhanyisele bona indlela yabo bebona bheka imindeni yethu bantwana bakhe abasezulwini noma uthi uhlele esihogweni noma usesiswini senkulumo bayasibona babona uthobaza lapho yipho abanye abantu kuthiwa ushayiswe imoto atshela manje umnikelo indlela zakho liswele imbona likuphi lisibona ngisho sikuphi ngoba bawumoya umzimba wabo umoya futhi bayibona unyazi njengoba silabona bayibona unyazi ngesiqu sasezulwini thina sazi ukuthi unyazi lisenelisiwe unyazi khona phakathi kwethu nani iladi lakhe la ihleli khona abantu abanenhlanhla nje sebembonile njengoba semhleni enkosi langa bakhona sebeyibonile inkosi langa phakathi kwethu ngoba umoya ingcwele nokhokho bethu bayambona uyibona ngathi yangane ikhishe esiswini senyoko esesiswini senja yasendulo uyibone ngani yaphinda futhi sengicela uNkulunkulu uma yaphinda ukuthi uma sihlangana siwuzalo sikukhumbula nokuthi iningi lethu phela omama lapha bayisiqalo sempilo yomuntu ngoba wonke umuntu udlula okhaleni kanina ngakuthiwa ingayizivele yohlobo umuntu wesimame amakhosikazi oqobo ngoba wonke umuntu udlula kubo amen nalento engikhuluma ngayo yensila ifakwa kubona besiphumela kuwena mfana uSuzana uyithatheke nawe uyithubelezise kumkakho sekuuphunge nto uthathe inyoko la unyoko wami omisela lapha kamaji wafika wafaka amakhubala emthandeni yakhe wawusuqhamuka wazalela hleze ngempela akamtholi umlobokazi umntwana ngoba usephandanisela egcekeni ngoba ukhona impamona zimthingame bese kuyiwa kumajini azoyenza akazi ukukhipha lezi zinto uzofaka izakhe ezizovikela lezi lwane ukuthi zingavimbi ukuthi umntwana abe khona abese mcaba ngazo insila izophuma nomntwana hayi ukuthi umoya kumajuzo uzodala umphefumulo wenze xa umphefumulo wasezulwini inkinga umphefumulo wovimbeka ngoba lapha ekhaya kunamalumbe eqisela wona lokho uzowavimba amalumbe uma uyengena afake into zakhe lezo into zakhe zikungcola ngoba lamalumbe afakwe wona uzofika nafake wona lezi zinto lezithako zokuhlula lamalumbe abese umntwana ahlale kodwa mbathwe ngensila lamalumbe bese bawuchungechunga ingakho sifika uNkulunkulu sikhuluma into engapheli amandla ngemayikho uthatha umphefumulo nje hayi ukuthi usakumajiya uyazi wathi umuntu babumsumu wathi lapha ekhaya imphefumulo ngamtshontshile ngivula lezi zinto lezi labantu basekhaya imphefumulo bashumana bakhona bayingane bahlanya bathi abantu abakhuluma ibonakaliso bazingane bakhuluma idimoni useyangibuza umuntu uthi khona umuntu wade buza kanjalo manje nazingane idimoni ngithi mina sikwazi ukuhlukanisa thina okuhle nokubi
okulungile nomalungile asiwazi senze umsebenzi wakhuluma inkosi la ngo2017 ithi ngizobabutha bonke ngalethe ekhaya empeleni manje bafuna ngizobathola la amen mase ngifika nebonakaliso asihlole Nazareth abhula akekho umuntu ohlolisa ibonakaliso sithi esikwazi thina ukuthi uma inkulumo yakhe egcineni ithi siyelo nyazini kuphelele noma uthi idimoni ithi le nyazini kulungile phela amen mawe idimoni ithi hamba umnikele lo nyazini kulungile abonikele uNkulunkulu phela unyazi uma into ekhulumayo kweyedimoni asithandi phela thina isibuse thina sazi ukuthi masithandaza inkosi lokho khulunywe mawo kwasezulwini ukwazi inkosi akuyimpumelelo mangekona inkosi ingaphumeleli amen kunjalo ke nomuntu wakini umqaphela akhuluma qede nyama wathi hayi hamba lento yolungisa uqale uyolungisa amajiya ubuye uyohlambuluka esontweni iqililelo ungayi njalo ngawe akafuni iqiniso usafuna ukukhuphula lezinto zakho umzwile noma kodwa ekhuluma uthi mntanami usho ugogo wakhe uthi mntanami njengoba ukukhuphula lapho usuyokhuphula mina uthi sengimkhulu ngikhuphula nezilwane zami ezingangenzi ifungo ngazo inyoka hlezi sikhuluma la ekhaya empeleni ushembe ubanga ushembe uhlala empophomeni ubanga ushembe uhlala lapho komajele ukhushushe hayi ufike lapha wakhuluma ukhokho ekhuluma bala khuluma majiya wambona ukhokho wakho hayi ngizwile ekhuluma yini ngathiwa ufuna ukukhuluma nenyoka yini wakhetha ukhokho ngoba indingile ngesibazo ukhokho bethu abasho phela majiya ufuna ukukhuluma nenyoka mina ngiyamazi iphimbo lama ilizwe likhuluma bantwana bakhe basezulwini ushembe akasaphelanga lo mfula ngoba ezodlala uzonceda thina ngoba uyabona siyamthanda singangoni ihlabathi zolwandle sithanda uNkulunkulu kodwa uNkulunkulu udumele enhlizweni yakhe ngoba ushembe ngesikhathi thina yabona basole siyinkumbi sihamba nayo amehla wabeka phezulu wethu abuke phezulu wethu imoya iphangisana phezulu wethu ibangani ithungana ikwifana yenza yonke into uyadabuka uNkulunkulu ngoba ubona usize sinalo ingakho esakhela ikhaya empemini amen ngokuthi thukani mina abantu bami musando ngigijima emanxiweni nithi lolando khokho abafa 60 years ago ubalo ehlele kade amaliba lapha ukuthi abakhunkulu bangawalumbi uyambona ndikhokho wakho lapha ufika kade abantu bacupha babeke izilwane zabo nanke bethi kana nabagadi mabe bazolanda laba babelele nihambe nabo niyobusa lapha ngoba babalekele enxiweni nje ngoba beshisa ligadwa abanomzana akuthi abanomzana nami sengiyaphetha ngifuna ukuyekisa le ndaba abanomzana angeke umuntu makuthiwa athakatha kuthi umnomzana amanga lawo bathanda ukuyikhubezela ngeyikhumba nasezulwini angeke umnomzana into othatha inkulume amen kodwa kusho njalo wabaso manje umnomzana ekumathi indoda ngani ngumsweli uzosukhamzile awindoda le indoda umuntu ohlambulukile uthi indoda ngoba wenza into enhle bese kuthiwa indoda ngokwasifana namhlanje kuswele uqanga kuthiwa amadoda umnumzana manje ayikho into enjalo kunjengalokho ukuthi umuntu aqoqoza leyo sela kunabafana abancane abasuka emakhaya ekhishwa amabutha kuba ebulala abantu emandulo angageziwe amkhipha umfana ohlala leyo sela besalebe aphendula uTelensini umfana ashaya abantu ngamagani abangqoqoza abantu bese bebethi igama elihle kuthiwa inkabi eyakini inkabi yenzayo bangene yakini yenzayo eyakithi mina kwakubona iboshela ngikhumbula kathi ukuthi umkhulu emfundisa uba ifulo zokudonsa intambo ekumesithambile ngipheqeke ngithi ezakithi inkabi zayidonsa ihliphu donsa ikelefu yonke into kwenziwa ngayo imicimbi okwenzela okhokho amakhehla lapha ekhaya imicimbi namhlanje iyathukwa usuka isilwane manje esibulala abantu bese kuthiwa inkabi ithi inkosi ilanga ikhuluma namadoda phezu kwentaba endala ithi kuzisikhathi abantu abami la kuzala khona izulu lihlandekezele esizothi into inhle sishaya into itoyi siphikise uze kuvuka abantu bamlandele lokho oyiqhekayo into enhle kodwa bese kuthiwa lembi bese lihalalisela awubuke manje kuma social media thatha umqondo wakho kunabantu asebekunikile babonisa bambe thuka inhlamba futhi mawathu abaphendula abawuzwa impendulo lapho bakuthuka kwenze yonke into uyahalalisa kodwa
mabethu ushembe abantu bahalalisa khona bathiwa ngisho ushembe ingane incane ngeke usenze lutho futhi zinayo yonke into yini zisebenzele lusifa amen ngabe umlisa lo mntwana afuna umhleke umbuke amen aqephuza inhlamvu benza yonke into akayenzi lento ngoba ethanda khona abantu abalwa noshembe emandulo baboshwa bazowaphela ngisho isibongo baphenduka izilwane mabevuka ingane zabo babezilwane ingane ilwe noNkulunkulu imchaphe ngenhlamba khona abafana bamchapha ngenhlamba uNkulunkulu bana yonke into kodwa lokwenze lutho abantu bafuye ngisho inkomo zikalusifa futhi akuvuma angalu yakuvuma futhi angabhuqa umuntu angahlambalazi ngoba lento isifungo kuyena ukhona ngisho amadoda kulelizwe mangavukanga lohlevane mayikhuluma ucalo insizwa le yasemakhaya nolimi layo luhle oluhlambulukile mayikhuluma njalo kodwa umuntu kancane phathatha uyambona usenza imkhuba uqhibile amagama ahlakano anenhlabathi uqala ukuthi nje ekhaya kubo ingane akithi ngeke yena ngoba uyadla ngalento futhi ngeke yena ngoba unehlwele zakhe udumo inkosi langa ushemba ayikhuluma into engazange engangenzeki akakhuluma futhi amanga ushemba wathi uzisikhathi lapho khona uyizozala izwane ihlanezele sihlanezele ngoba abazali bethu bahlanezele abambona uNkulunkulu babukula usifa mawuvuma yabuza kithi nathi sihlanezela situse into embi situse into embi ukugcina sekuthiwa ngoba uyabheka ikhonde njalo khonde njalo mawukudla lapha nekuthini kubukela kwabavakeli unyukuthi lekhamuzi lethawa bakaganga usho uNkulunkulu kanti sekuvukele umoya womndeni wakini ihoma zakini ezayiphikisa konke into elungile zikhathele umphambi kababa lokushayisa ngesifuba futhi baba ngibona usheba ngibona kuze kududula abantu unyathela abagcotsha ingane yomfana yami ngizele ifuna ukhlala phambi kwababa abanye sebenza bagcotshwa ngenkani akafuni umuntu ugcotshwa kubo kodwa kini ubazogcobana nabantu uthi usukume ubalwele ubafuna uthumele ushembe ahambe eqingela umndeni wakhe abakubathuma ushembe abalande ugcotshwe kini ke lapho hayi ufuna uzogcotshwa ke emzini kaNkulunkulu kini ungakagcotshwa amen bantwana bakhe basezulwini emini uNkulunkulu ethanda ubese sithubela ezinye zokusizakala ukuthi uma ke siuzwile lamaqala abazali bethu abahleli nabo ukubona emathuneni ushembe waphendula kanjani uma amandla ekhona kwenziwa kanjani sizochaza emini mayibongosi kodwa singakhohlwa uvamise ukuthi bale imbuzo ezinhlanu la ingoba sasiyaleliwe uNkulunkulu kodwa into evukayo manje iningi ukuthi khona abantu abangangenile emndenini abangamukeleki ngoba benza kabi emndenini bese bexoshwa noma abantu uNkulunkulu bafana uthi wankosi laba sibafuni inkosi abasule emndenini labo bantu baphendula babesithi emndenini bese bakhona futhi abantu abangakwazi ukungena emndenini labo bahamba emhlabeni bezile bengakhululiwe inzila sebeyinkumba amaviki ezalwazi kusukela emandulo lobona omama ehle kanje yabo mazi kuthiwa nje omama bahlabelele la ngayizimvungu ephuma khona nasethuleni njalo omama bekubona bathiwa nyanto abanjani bona abathengela amaphinifa thina sikona liphinifa singazange sikhulume thina inzila bese kusuka umsindo kunabantu ethuleni abahamba bewongqingile indoda nendoda osifazana nomuntu osifazana abanye badala ingane zaphuma zachitha zalahla zahushula zivuke zithi nandi sifuna ukuya emhlabeni zivuke ingane uvuke ingane intombazana uvukele umfana besana phendula abe intombazana uvuke umfana uvukele intombazana iphendula ingane intombazana iwumfana baboshwa abantu ejele bahluleke kuba nesibindi nokushaya umthetho ukuyivikela baphendula amakhosikazi afuna umuntu engolisiwe mayivuke zoba idlozi egcekeni zoba idlozi endaba nalowo ofike lapha aphatha abafana abenza amakhosikazi mayefa enze lo mkhuba phezulu kwabafana mayivuke bayidlozi uzoba idlozi endaba uthi mhlaba ngibona
uthi mina ngumntwana onjani phezulu ngani umntwana akazethuli ushembe la ekhaya empumulo uzokhuphula insini endalo mayibonga Nkosi bakhona abantu abadala into kaLucifer le khona abantu lapha ekhaya abazenzakalisa abayibulala bona abakwazi ukuvela emndenini badinga ushembe ngoba ushembe uyasazi izathu ukuthi umuntu uyibulala uthi walithetha icala lomuntu uyibulala ngeNazaretha kodwa ushembe uNkulunkulu la ekhaya empumulo uyazi ukuthi omunye umuntu usuke engabulali ngoba ebona omunye iphosiweni kanti udlala amakhubalo kamajini omphuthekisa nje oyiphosiweni umuntu ushembe uyakwazi ubona umsuka wena ushembe amen bese kuthiwa ilongela zakubona izulu ngoba wayiphosiweni uyibulele ushembe uyazi akayibulalanga ngani umuntu udlalwe ngayo ngani umajeni bakwazi ukwenza umuthi Inkosi langa akafundisa amaNazaretha sebenze imikhuba yayisidididi yakuyavuka kanti ufuna utshengisa umuthi mabe ukhandile bathi kanti ukhona uyasebenza kodwa kuthina boshembe kusenzele lutho mayibonga Nkosi bantwana bakhe basezulwini ngiyacela ukuma la ngicela umuntu wabavangeli abeke lweni abese siphethele inkonzo Inkosi kusisizayo amen amen ngamseleni mbongo babangeli Luna zihlobo zethu Inkosi Nibuna ngiyawabingelela amaNazaretha wonke ngihlalo egameni lonyasi lona-ke oguqile umvangeli ukunene emnambithi emzini wasenkumbulweni amen siyabonga inkonzo emnandi siyilalela lapha ekhaya lomphefumulo esakhaya siyabonga mshumayelo wenkosi uNkulunkulu akukhulise akwandisele amen bantwana benkosi angizoba mgeke nami ngizokhuluma nje ngizwile nengakubona ngize lapha nami ekhaya lomphefumulo onyakeni odlule ngithi kuze kwaba kakubili noma kwakuthathu ngeza ngixakekile izinto zasekhaya zingavuma ukunyakaza zona-ke ngafika lapha ekhaya lomphefumulo ngayilalela le nkulumo esesiyilalelile ngomshumayeli lokukhulumayo akuphumi kuye kodwa kuphuma uNkulunkulu ayibonga ngabona indoda ekulaleni kwami ngayibona indoda nje endala igijima ukuze ukhanye ngaphansi kwenyawo kodwa le ndawo ngayibona ukuphi kodwa ngathi sengifika kwesibili ngabona lo muntu omdala ngambona egijima wayegijima ephuma la ekhaya egijima kodwa ngibona ukuthi wayegijima eshona kodwa nje wayephuma khona la ekhaya masemva amen ngafika futhi ekhaya ngelinye ilanga unendlu lapho yasindala ekhaya uguqa abadala ngafika ngakhandisela zokuthi ngivuse ngiyakhe yakheka nje le ndlu kalula ngibuya khona lapho ekhaya lomphefumulo
Ithelise izophela ngabona isarukwazi esidala esugogo obaba intombi yakwaHlobo. Ngayibona imegcekeni engathi yamhlangabeza yambheka yasimoyizela yase ithiyele intombi ke endala yathi yabona ke mfana mzukulwana yathi ungabusaya ke kuyindawo manje ke hambe ekhaya umphefumulo ayibona. Ngayibona le ndawo ngathi awu entweni ke nami sasingixakile ekhaya ngabona kuxeka amafindo ezinto ezazibophekile emzini wakithi kunganyakazeki nje kungapheli. Kodwa ngoba ngifike kulo muzi ngifike nginikele ngigcine nami senginikela nje impela ngenkuleko zonke lezi ziyefuneke lapha zaze zanhlanu. Emva kwalokho umphefumulo walokho ngubonile ukuthi cha inkulu indaba emlomuzi wasekhaya umphefumulo ngaze ngayisola ngathi hawu kodwa umuntu waphuza kangako ukuzwa indaba yekhaya umphefumulo sesizala abantu kangaka njengoba esho nje umshumayeli Majiya akashamanga uma uxakekile awu hamba ngobuzeka nje umoya nasesihlahleni umuntu angathi ayabushayise lapha esihlahleni uzophuma inkinga. Ngobuzo uzoshiye futhi uye kwesinye isihlahla ngobuzo awumnyathi hambe uyojikodo wena uyongena emanzini wapho ubhoze khona ubuye nje njalo. Uthi indaba yalapha ekhaya umphefumulo lula nje wabona izinto zisombululeka. Ekusho ukuthi ke abantwana benkosi ke uNkulunkulu akasisize ngekhaya umphefumulo nangekhaleni ukuthi awumatha sesihlupheka ngasiphuzile ukuyizwa le ndaba lapha ekhaya umphefumulo. Kodwa mina ngangizwile ukuthi inkosi ephambi kwethu uNyafezulu lunendawo livulile la eThekwini okuthiwa ke kunamasosha afele ezweni lamazwe akude elabe selwalanda lazowabekala lathi abanikazi balabo bantu ababoza la bezobalanda labo bantu. Kwayinto nje engiyibukela kudeke nje engathi into eyizwa la eThekwini kanti ukhuluma indaba enkulu kangaka. Awu siyabonga amaNazaretha sibonana neParliament ngigcine lapha ngonyaka ophelile ayikulo nyaka late nje. Kwakuseyistep lapha njengoba namhlanje sibonana neParliament lonyasi seliphakeme. Kuzowathi indaba enkulu lapha yabona nayo indaba enkulu madoda yenziwa phambi kwethu saze zasala nakhona. Sasala sikhona. Hayi siyabonga amaNazaretha uNkulunkulu akasikhulise uNkulunkulu angasisiza ngalokuza senkumbulweni indaba enkulu lena esikuyo namhlanje. Amen. Inkosi ayikosizwe amandla nasi. Sizocela ke ngokusho kwabashumayeli bake sivale ke umsebenzi wakhe ngesibabelelo sika 2:18 inkosi ayikosipha ngoba sobe sithandaza ekugcineni ngoba bese kuyabusiswa ke. Amen. Yes,